Obra, we are going a different level. And I was Simon and now who couldn't say? Simon Anawe. But they are said any big time, yeah, and yasem get to watch, let's say, what do you want to see? And what they are bet why. Now, make kind and make a choice say, wow, no said the city be and would the bread you media, a besha dani, nafe, yama wo, onsa kanya wo peno, production line no, and I made the air mauno, a 0534 186209. Your production line e didi ejuma menti bibia tete wo bia no wo betimi dia ba ha say me pa che wada eno na me de ma no e 0534 186209 wo free producer de tie bia asem no e be hwa da da ni ma ho ato Lydia e da do ba e acha me da se ewie yi me free no me free sandema na me simo awale me 10 years ni mene na wo mamienu na ase aware mu ntakwa de esi wo bia na kasakasa ba mene ntem na o ma me jiska na o kira ade wo wie na yi ni wo wie ni school ye posti no de sraja de obia nim mene ne se de ye sitie wo ho de sraja ne wo ehemfa wo kumase ha okay kumase fine nti de ne da. Oh, okay. Mpasa society. Oh, okay. Ti ye ko mene no ko nti mene na wo first born. Ane my own one day. Me pa cho ye me ho ade. E ma hwan. Sirem ma no ko ye me ho ade. Oh ya mamre nyina. Me pa cho ai. Okay. Ma busuanfo. Ana ye ba wo ye first born. Ana ye ko ho. Ti ye ko ho ye ba ye ti masaba wo second born. Second born no mu na ase ye nyina nso ye sa akoto akola ne di nti ye ba ye no ma post no dijama krobi so na o se ye nkotena honum na sisi ya no mpese onu no wo disreja na meme wo kumase na ya na hajim because of ya operation ye ni nti no pese ye nyina ye kwotena ahonum bom na mso ya na kore because of baby a ye betina bia ya abulanti misumetwe a because second born no ase na omuye me emu bie saa nti me wo kasa yenkotena wa ye nyina yenkotena nti ye posti no kwa wono ko kira de wo di na chikwa akwa de ye ko honom no bi ho ahonom ye ekurase nti wuntimi nya bibia wo honom odwuma bia no obetimi aye wuntimi ni dwa wuntimi ntonfo mu niema nti wo fie saa no akwa kira de no aba na wa aba nti ye wa ha se nti ono ye ko hanom ne mankwa ankotena me wu me first born me tena adumenu ana ono no wo ahonom bete wo ho ana mene na akọ honom adumenu de na me ye abeleton ti ye sa na ye tufire adumenu no ye ko nya nkire nya ase nti aho na me ko wu me second born no ana o si o ma post no di o ma transfer no ana post no e post ni free stream de ba desire ho ama o mo wa ha se ye wo mo anto wie kwamu nti na ye di ni free baby ana mo wo no ko adujama na mo se free adujama besen ko he ye wo adujama basa wo se aduma wo agba aduma no bi na yete adumanu ti ye free adumanu ko nya nkire nya ase ti aye sa me nkwa na metina kumase ase no wo nkurase hono nti oba na ye yate o kire de primary school na JHS SHS o kire primary school okay ti yakọ ọnụ mo ka so ọkọ han down nam so ende o kwa hefa kwa han we adujama honum no nam so wo han ya ye bakọ akwete no se ahọ ye new site nam so mekọ akwetena because si anu me pese ba bi a me settle because me wa ha na wa ha ya sa na me hu na we a me se aya me hu nti be ye nyina ya ti ba ye wo ba bi fa akwa nam so ma pa business bi a ye mekọ sirema na ya fa ye nyina ye ntoto ye se ye kọ honum a meye we ti ana oso woni we niska na mso yo we niska ma ti so na o ka cha msese minim obi a mebo busia ama ne dia kwaje dan na am so ada ye ntua ne ka we teacher adwuma nyina bosome wonya akatua na mso yo because me first born me di kan bo busia ma o say 1000 Ghana 1000 Ghana me bo busia na ma me wo wie obo ma na de den wo se woni ska wo no ho aye
ye na onchi amame no rent ni wie ye nti asa na maame no so aba amache ebo ye punu ebofo a na maame na aba na obo punu na say cross dan kra de nkranketo mu dan no ne yana ne bo onye dan pi ana mejiska na maano no 1000 Ghana no na so odetua maame ne kana de aka no na ode kwape aduane ebesi ho mae enu se mi bo no wantua mi ame wo ho a bla ne frɛ me a na mama ne 100 me nya 100 cedi a na me de ama no ma nya 100 cedi sa na maka chense ntimi ko sire me ye ko chi mi hyem se bla ne se ma dada no the way wasi jimi dinu a ma ye ne se ne ye ne ya papa na ochi mi ko hyem na me wo fa eyi mi emu wan na chi ko hyem bla na me bo obusia wo no ho no mo no na wo bobusia de asan ko bobusia ama okunu busia na boy na ntimi fanya hwe se wono ne ho kyere no de a se ne busia wo bo no eza se wutimi wo bobusia no a wo de ye adwuma bi na wo de support no na wo bobusia na de ama nam de akon hadan wo bo na de ama no sa ne ye first one no sana me wo ba ye no na o ka so woni scan ntinka menim obi a na maame no so ye na asa obi a hoho a waba ye nim me na menim no na obopunu no dan ya kasa no ana o se no ngwase enti menim obi a mempeska man na sisi a woni ska na mkwaje sa 1000 man eno wantua mi ala me ye kaka na metua fa ma ntua ni nyina mpo anwie ti yesa posti no wa dumenu nyanche edujama no a wo sa yesa me ji ska no man no a kwa han dan no me nko ho dai me ji 1005 me nko ho dai me ko ana omo fresh omo beye makuma ba ko ho ade nti membra na me koye na oka kire me se baby a okwa han dan no aho new site and develop here nti wo pese oje dan wo ekrom na me ne nkwala ne ntena ekrom honom na ono no nkwatena new site ho aja afia personal na frɛ no peke we de memo apeke say ono ade memo apeke ofo ne so ano ade wono a ayo no ana na de na mese mo fanche wat na ebiti protocol he ono a anya odum no anya ono ade adum no da bi fafo no mame acho de munyin ko ni sei ono ade anka me epiki ni etie de wo kam so zuko chen adaka ni ewu oh okay eti ni me pa che wo woko edujama eno say we dey can the thousands 1000 de ko ha dan we 1000 one fan ha dan no ode wodi twa time na ye tikuma se ha se no eno ode twa no rent no de aka no eno ode bi twa aduane ma yedi edidie okay and as I say ana okwa edujama eno say edujama dan no kra no eno so oni sika tiche ni o kira de we ni sika nti bobo say 1500 ema no ana me bo ma no to okwa han dan no o say aho ye new site nti o ba edujama kurom aba han dan ama me ne nkwala na tena edujama kurom na ono no akwatena new site ho te duru weekend na wa ba ana me say eno ni de bra si ade me nkwa ne sa because we say a new site me no be ko me se metina ho ahode we say a new site kura ye tina ba bi kura ba krom ebe di dwama ne ye nti me kwatena ho kura na se aho market ni wa me ba di dwama ebe di dwa di nyina na onya nko hu ba bi kura ote no ba bi kura wo kwa han ye waso aho ye new site nti o ma me nko ejata na wo ho ana de na wo ho nti wo ko ho mbere wo no te ho hwe ha no anam so ndi bra me nko ne sa biem because as a time bia wubum like wu me say me megimi ana sebi magimi no because nko ha eda no me se meko set sen kra meko akotena ho wusi da bi wakwaji ska awa machi ndi watimi ahun kwan akwaje loan asamba hand down we dujama honum anam se die sitie ankwaje ba akono wa mama anko honum ankohwe ankotena honum no aha susu de mintina minko hokora na makwa akohwe dan kro no omo kan mo se aho akoye honum kama na mse aho de minkotena nti de hia ne se so di skano 1005 ne mame se memfa nkoma onua krofo ni sika busia na ma abona ende makwa akohwe dan na we wakwatua si ho
wu kwatenam okay bra wanim enti dey otua sika no ana wa chiae wakɔhwɛ dan no wakɔhwɛ dan no ɔkɔtena do jama wadi sɛ wa bɛsɛ yɛmfa ne sɛ me ba ne kɔ 5 years yɛmfa ne sɛ wanya 4 years ana ɛwɔ adujama ana wo te he meti sirem wo sirem enti 4 to 5 years ni nyina monya pascolonda me kwacho dai na sana moja amare 4 years wo te sirem na wo kunu te adujama na oye teacher ni yes ano me ba mpapa ho omutu omunsa frɛ no wansi hɔ dai na 4 years yo ba wo kunu da bia ne kasa fun so ana mo ya fun so ade ni bi twama me hwɛ twase ne me no me kwacho dai monye bi me kwacho dai enti minti ase 4 good years branya dura why dey hu ne mananim me kwacho ohun koda nanim je sɛ omuma kwan yɛkɔ srem de yɛmfa ne sɛ 2 years ni 2 years aba but yɛwa ase de ɔpa na ɔpa ɔma hampopo ɔma ɔba ha ba akopɛ yɛwa hanom nyinaa ɔba ha ba akopɛ bɛhwɛ wɔn bɛ srem wɔnom no ɔmoma kwan a na me de ɔmo aba nti wo de ɔmo ba ɔba me de ɔmo ba na me de mia na me san di nkwala ne ba kɔ hɔ akɔka sɛ ɔmo di weekend ɔmo di ɛsɛ wo se do jama wonim hɔ minim me ka baby a wɔkyerɛ adeɛ no wɔnkyerɛ no wɔ adujama kuro nti wo de nkwada ne kɔhyia no wɔ adujama no agye wɔ mo ɔmfa wo nkɔ baabi a wɔteɛ no me pa kyɔ daabi adan na esi den na wopɛ sɛ yɛboa me pa kyɔ sisi ankora no hwɛ mu wɔnhwɛ wɔ mo wosu mabusuamfo ato ɔmo nsa afrɛ wa wonsi hɔ da sɛ awaleɛ no agu o sɛ engu yo 84 years ni unya bi da me yem sire mu amambre ukoye no wen wo ya be ole wo be how ma nti ono de ono ya hwe ha no ono wawo God have mercy wawo anya me pa me minda obeya ayefro nti eno ne de wonfa me nkwama me mabusuamfo nnimu hwe wosusu wunja me wonka se nkwala no so wonhwe omo sisi a wo so ba ware nti aware ne de ye dem ba so dabi o aware na gu abefa me kwama mabusuamfo wo ye dem hu se o ba ware me hu se ne maame omo de koto ne start ama me ko share me share ye na omo yi firi ho nti o share na information ben na one video ada na one screenshot ba na wo to mo ye so omo koto badin to omo after badin no omo ahira aware ne so Oma warrior. Okay, then I'll pass a boa. Sisi ade me pese mo ye boa me ne se wanja me so wanja me aware o mfa me nkwa ma busuanfo 2 aware na awokwa akwa ware no minim je nti awokwa akwa wanja me awo ye den kwa ware ma ne yeye to o ma san wo court na me pa cho da bi me ye fie de no nko ye fie de no nko an to omra na de wo se ye tena se ka no ya ka na ye di ya to yie ono so ye sremuni fa krom kasa na to nkrama no aja Simon me pacha good afternoon say wuti me nkra awie ya me se fa krom kasa ka kire no Simon Lydia moja hoja ba Nhyira FM Nhyira TV nti alorum nwuya ne o nwutawde ya dane kuna na yi mese ni tu bie mbani bie nti na wo lan so kanto ba provo simvun tambrati na wo yani si afina na jentu ba yeru yani banja ne janvo sindare vun nso nka kuna da konto na wo jane janvo nka mban so zum balanso joane de atabre ye o kai ni ya fabric mu me pa cho me se onimsa ware on jame so onimsa wa jame a on ba fa me be koma mabusuanfo no se sisi a woni mi ni hweka eye ansa na so be ware a ware se on fa me nkoma mabusuanfo nne no aware no emba so nne emba so achina okay maya memo ha hello
Mama, now what to say? Yeah, the radio say. Me pacha unim awab Lydia. Unim Lydia. Yo, kwa be so na oni no pacha. Me buy. Yo, ya wa ha no odi nkomo bia be boye, wa boye charges ni be de ehia wo mpa na se wo se. Wani wo ba Simon, won ma wade ani nguye nanso wabɛhwɛ wo start ɛwɔ WhatsApp ɛhu sɛ wa post Simon ne ɔba foforo bi aye frɛ ba so bi mendɛn ɛde na ɛsie mini start what the invitation card no a wo ba no aye ɔba no a ɔne na wo no a wakɔto ne di afa so aye ne ho ade no wo post wo WhatsApp ɛmu abɛhwɛ nani na wo asama o ka no bisa ne se minimu fun mu na me di me fun bɛyɛ saa nneɛma no Lydia chere ni mo e sama ko wo no se phone no mo di post wo phone no mo di post ye na mangu minimu fun mu na me di saa nneɛma me ba ba post saa nneɛma no why enti eya no kre se Simon obeya from me da wo se de Mame me say wo ba Simon wa hwa no ma na ebeya from me da baba ya ye fro enti Lydia mo ye ne dan mo ne abusu ya sin konyo me asama wo kan no de mi so minim a me baba kan ne se mi ntwan tro ana mi nkomachi mi nkomanim Lydia na so odene me ne wo ya me kofa ofiri kuma se de bai abehwe wo ahwe wo ma me si muti akura baby amotre be ma ne kira de ne oho na nye mumbetena mbe ha wo papa wu ye mfie duni ontimi ya yie no abusuafo no so de blame ni nyina ahya me nti wo betena ha na adwuma ne ye kakra ne nyia aboa no ne yakwaja papa no kwan ampa wo Lydia mutikuma ase wawo ye wo presi mesimi ntimi nja amadwuma ambetena kuma ase me nyo obi na mama de ani di nyo obi na boma kohoma me ana me bire na me didi me san wo nkwala nketua wo ho san wo nanafo ana me se wo ho pa de me ntena unu kunu ho nti mbaba betena wo me de ne baba me nchen na me de wo baaye wo ye ne yakwada nyame ase na me sa kura ha pa de me ma me ba ne nkyira de wo ho oba akuma ase anu ote oba wo ho no wo nti umutena ben ha na wo so betima ye pa wo pa nkwala no kura mbaji o ma hwe wunya badi kura wunya pa wo pa edi a wudi pa wo pa na me so mu wo fie na me hwa nkwala na wo ba na wa behwe no ana ye nyina ye kan na mo pene ye na okọ han dan no okọ han dan ni wi a menim de ye Lydia say wonu wantena se wonu wantena bebi okọ han dan na me se ho kura kwan wa bebi o han dan ni kwachira ade ne de e kwan wa mo man han menim be me ana mo han dan wa ha ana me se saa de mo kwaji saa sika no enfambla se adwuma kura obetimi de aye onu nsusu be ma no so wo sika no okoka ne nsanka ana me se saa de mo ntena ha ase de minim de ye Lydia say aha pa de wontena ta aha pa de wontena me frɛ ni kunu ni nua afrɛ ne nkumafo na me say mu Lydia asama wo ka no se si anya be ma na hwe oba o otu wo di upa kakra be ma no de ba ma wo no ni waje na wo so wonya kakra Lydia se kura bisa no ya ka asam na aka ma be atin ya ka asam na aka de atin ya me ye kokko ba abontena me koye Lydia fa ne bag ko okoya okoduru dem ho wakosi sedem ho niema nyina ade ko pe ba bia kwasie nti da be ma no so wie ya wo kwa kwa eniema de he na okosi sa onu ane de na oba ne de be ma ne de oni be ma ne to niema TV na fridge ni de bag ni niema nyina aka mpanko aka pokura se be ma de banum nsuo ebi ni ho mama mpacho gina so ma me Lydia Lydia kwasi sadem ho ye kura mu so ye wale a Bema ni kwan se ubetime akotwe dem ho nyina kwasie se sa no wo ya na wo de akire sa asremu ye nyina ye sremufo ye nya sa de no an ni nyina anti da bema no ye so wo okọ ye danda ho twen no bibia nim na ofre me na me se nya hwe de wo ho no ka na nya ba wie de wo ho no afa aba na odi be si dem ho
Lydia Yakokan, who see send a party, won't worry in near China, no why idea. Can you cry? Meba, Lydia. What my own fell Yalia, no? So walk as a man. There be yano, Ma. Not one my Alia, no. Mr. Minya, Mima Wubano. So what chant to Ramania? What chant to Ramania? Me find chow because meaning to mammy bad tire about them bunny batch of bunny said he won't be there as I so. Me con fridge, you know, me am so one granty mammy, and I'm in Chianica, me ya bella de Chianica, a bellena me ya, and I'm dead chia will bannica. Me con minja fridge in the mano, I own in a tomani. A bellena be torn, I own in the quite mammy. Bremy. Mammy Shama, dear, what's a crap? Asa mi jama na me ne memba no ma ya bag nti minja anami Osa ni amande ko he me sisa do ko ba bia me ko ye ama so gina so mame Simon fa Simon to so mame Simon hello o ma o ba chantro hello o ba chantro stylish be Simon ahoma no na me Simon en kasa sa me Simon wa yare Sunday wa yare wa ka che okunu so wa yare me ka kire wo ba ne so wa yare maame we nyame ba chia o ka nyabotre ansa nyabotre maame ye won kan ya be twantro to so no ye nyina Nyankopon na yesom no ye nyina Bible na yesom no na ye wi me the Bible be ka asam a kire wo maame we wan hye ya so uba ha se wo be twantro a wo hu anu wa asase we su Lydia meba hello Bakumi na who num dia we yentra Bakumi who num dia Lydia meba enti mama chance Lydia na ne ja wade ana menim fo obi aso aha menim fo obi aso wo tena se ye wadwuma de yale no wo eni dia yale na me se wo medim fo ye tachi mimi Sunday yale na me se wo Sunday ma ka sa wo ba no wa yale dia na wo ma na wo sika wo so de batwi manso twi wo manso no mimi mpeso obi na wo sika no wo tafre ho no wo nya sei me sisi me ni sika na wo ba na sha bom fom kura no eni ntina sisi wo sori ya wo ta wo ba na chi mami kasa ya me ba ama me di na me tafre ma no ni ana me bra ya madwuma onye obi na bra ma me chichi fom no ni ana me hye me ma Sunday no kro obi Maya bra ma bre unu bra ma bre hello who your ba da wanim twan eda me ena nka da wani wo mom nka da wanim kura che me wo ya nka da wanim che wo e chen se de wo ka se da manim no wo ba na da wanim me se me asase we so me eda wo ba na anim maka wo ya ba na mami kasa okay na wo twe no hello I want problems. Maya, you Maya free so na stylish and calming it down. Hello? What to what about can somehow okay? Una unimu yasi ni yama nyina. Wa ukwa fomu kwa sorono. Una unimu yasi ni yama nyina. Mami, me say, asa nang maybe sa say. Lydia ne ja wade ane ko ye. Me kura me kabi ma. Me no watra ha kan se ma me nsan kwala no. Wonya fa wo. me kura Mami ne free so. Mami. Asem no betimi aka ase nka okan. pacho da bi mintimi nka Na fe ya den. Ayada na wo sisa wan na fra phone no dum no. Peje ne bag ni na mami. Oda fa bag ne mami mfa mo nsi ha. Ana dollars wo mu. pacho da bi Fabra. Ayada na wo yi woni ama free ho. Pacho je ma omunum no. mame o ka se o ko han dan na o si me nkwatena wa me si kwanwa no me je sika ne ma wo no wa ntua ka
wa ma ya antua sika ne ka o busia no den na wuyi wuni ama nyina ne o mattress ne ade nyina wa antua ka na wo sa fa ma chi kwai bo busia ade kwa han dan foforo wa ade abufo yi wuni ama eyi mi no ma ekọ ma dan fo nchen ade nti a wote aware ase a na wuyi wuni ama tese da mame because ma ade kan ya ye bia ma o wa ma ya chimi atum e wo ye kuro mu ho aware de ne kwanwa watimi wakame ewom he be ma ria misika wabome wayese ni nyina wom nti sabre na den na wanya abotre no antran wade na de obufo ofa fridge ofa TV ma wose cap kra mo be no mu nya afa kwa de ko me si no ma no kra me sisaye no se nyankyira nya se fo tie me no ma na me sisaye no ma fa ba kokura mfiri fie ho no waya na wafie ho na no ma no wafie na ya han enu a minfa mama no ko be bia opa so kire se mama na se ma woka nyina ne se so for ase wa wo yu niam ko ye ne nti onu Simon no ampa kwase memenda wo ya ifro me pa chan mama no so agi atum se wo ya ifro ade a betimi ase ifro ne kwan eye se nka mosensan wo court dia ke koji contempt order de to ifro no so ne esi ifro ne kwan Pacho boba dia kwa bia mbefa so mbenya Simon no munya na mimisa no ensem ba ko mienu bi na menhwa ade hello Nyame adumo na mo say Nyankopon adom ye ho ye pa Simon awab Lydia waboya nkomo bebre fa woni na wade ho ye transfer wo ekwa adujama wo si new site kra ma ne ma ensem bebre wono so wodi kan kwaje busia 1000 Ghana ma wa che kwa 1005 waje ma ni nyina mu kuku hwi ase mfie na ani wo hu wakoro ma me WhatsApp status a wakon say why you from invitation card eda ho ada e wuja no no a wadi kan jaya ware ndada na woja ware no pacho na woni be ma ti na se be ma oju akoba bi na wa story akofa woni ma like le kasa yemu no le kasa yemu de e ma ni tiri wo o so ni mo so won tena se me de yare ye no nti ono no e ma me ni ono no like for be for be a month or my that I don't know maybe you know Noria syphilis there area me the call because me come san call hospital usually I'm I don't know all kasa that me start me the crown all kasa hospital doctors can sign a child if I don't say so hospital doctors confirming say what they are there be you know or Missy Biani Johnson, Biani Mujem. But on through the no Ojinason. I didn't know the no officer trade. Then why are making the mind to say, one like Wajawa, every to me to a free me them, you to have me coin. What's that them when you mean? We can say TV and a Kunyan won't me fanko. And I went to me and fanko. The Akayan, if I may bag on my tare issue. Because now my packy a them when you mean now ye de baby to a few. And chance any idea near money as saying Busano. A comment me bag back okay. And if and Kunyani see them are no one to me for ankle. Now say any wickedness and can only bear my tea. If fear back while you know yet to would miss a sap. Me caught me caught me two and summer. Who was a near one of my say. Light be unka. And sana obaba friend say light be unka. Inti ano mo ka tell say won light be inti. Omo wa unfa niam na so free dem ho. And sana me kwa me ya we say niam na kwa wo sa dia ko si efie wura no pa ba ko edem. Meaning say what plan any efie wura no ba ba ko aye plan and wa sasa ne mo na ko gudem wo no. Abra me no wotin me efie on mo kan me ni obia en sada nye fa. Inti Simon efie na mutim na no sasa niam na de ko gu mu. Me to call in real son of a mobile assistant in Yamano, or by the system Yamano catch and say, light being one fan bar.
omo man mfa ne enema ne nko ansara me kwa no omo fra me aka tell me say like be ne enema no onye man mfa ne nko ansara me realize am say there one you be ofi on me ye one exercise enema no kogu wo say a true child no about the sister enema dey akogu ba bia ope enya wickedness enti so oba no uni be ma te na say oba efa sa wickedness ya ope so kire sen se woni ne hye ekosrem koya amamre bia kire se waye ne ho ade se me makofi akwa onu ni statement obi a wo se me fine se makwa ye ho ade a awarija yi ba wuti ga wuja ya aware wo sori ye na wo kotra ukuom era wo kotra wo maame no papa ho wo kotra wo maame no papa ho no se siremni eba wo sori enu bema ebetna na wo sori ko ukuom akotra wo parents in time wo kotra wo parents in time me la ye papa yi me ba fie ho ye mami me ba fie ho me papa no me ba fie ho eba fie ho so mo ba ba besre se ne be ya wo be ba be ya amamre ba fie ho no 2 times parents obi a hwe yanim ene ye ko ye yi parents obi enu no ma egusia ni bi enu no ba yi na se including one oh me ba na Simon me ba mame ma enu me nkasa da be nya won kasa obakasa because wait or say what's a safia na woni wuti mu no one wo ba ko adu mame no aka the same thing say wo kan say ne ba no de yare ye wo boy say wo tu kan say wo de yare ye wo ma na wo ne na mame see eno ye ba ko tu efie na mutim na wo yi dan ni free ne wo eniema ni free ne dem no de kogu fie kro no amu fie kro na amu na normal ni si because of na menya ma adwun say me sisa me normal na akọ but na mo say me say 1,500 no emam na me fa ma wo nua kro ni nti na me say nka me sisa ko nka me sisa me ko no nka me sisa me normal no koye 1,500 until this is see mama what di bi adimi ama ya chimi atum ma ka kira wo say I tell say what did do because what you ba kono kope bae you get it or this ba kono o kope bae me kope bae nti me hu sa nti na me se da bi me ye ne say ya odi scan ba ma me de ama woni okro no ama me sisa no ma datie say where you near free be ma ne de ma kosire ma kotra ma me no papa ho say me bet na enu na me kasa na me mpesa ho no me mpesa me kasa na mpesa me papa na me papa nka ne die ansana because ma kwatina madam you dey ma from what to mun sa from no ma me sa obi ansi ho me ba mami ha mi o here me teacher ni say won so woji oba ne fra busua oba no wo ye ne ma bi a ensem fata wa yi ne ma ade no akọ ba busua na ma ne say oba no kwan a wo de ma fa so ni nti ye ten say anti ye ten say obi ane na mamre se ni sitie ne pa cho obi ane na mamre se ni asanti kwa mamre yi different from victim for mamre oba say wo ye be ma na wo ko wo de oba ko ifie be kwa katen say wo ni na ja ya ware ye da sesun enyama bi amamre enyama bi won ma wo be de only ade a wo be ye ni say so oba no ko tani ni ma mi fie for almost for 2 years. Now, man, 1 2 what home is fan say, yes, a year and a canipa boom. A year at the year, I am young papa who ye. And what yet a year with the moon. I see in a year baby with the moon. Whoa, our young Kawa maiden, Kawa Kababi, I'm with you by me. One bunny, yet Minia will be Minia back for a year and a year. Me, I'm your penny, yet Minia back on a year and a year. Except one way to get. Ne kwa nyina ne say what ya ware ye tell say what ya ware nya me na wasam be ka tell say me ja ware ansa na ye so what me nti wo ja ware nti say esi ano e fie ho no say ye to se e fie o se sia wo me papa wu ya wo wanti am say wo ni obi se fo nyina obi anti am be wanti am be yan si no e say ho ne wo fie ho no ma wo be ba be ye yi obi enu no be ba nti se mu fie ho no that friend was say that friend enu ma me no wo bae wo peni ye me ti e ma ponte haya that flower obi asi wo me chifo na me de afre ma papa se mumla o fre mu mumla na muntina se obi asi wo na me sori ko sire me ko sire me chifo no fre o papa just for that papa ne ntika sa no nka me fre ma me de ni number ba mama mo afre ma mo ne na akasa me fre papa ne sama ba say dia wo pen ka chesi Papa, me ne sheka. Hello. Busi a wo ma me jema wo no. Auntie. Madam, wo ma me jema wo no. Fasika no, me sika ema me. 2, nkwala ne hwa mu no wo hwa mu.
me yi nyina wa ha say we jitum sa ware ne de agu ene madam see madam because omo fra wo maaye nti je na tell say wale na agu Simon ye fra wo no baaye me ba madam see huni che mama say wa de only ye ade a wo ye nyina ne say ade a wo ye nyina ne say madam ade a wo ye nyina ne say o pese me o pese ogu me ma sia na so o ma me perform practice o ma me perform see o ma me perform craft because mama say wa de enka enye Simon madam yo me ba waka one wo say amamre obi ane na amamre for that matter nti meto boye de ni ne ba to ti o oye de ye bre ni nti me ba u fi sem fine wo ma na explain nyama bebi acho ta mi ministry wo ma na explain nyama bebi acho you try say you throw you the number na throw say you throw with different line I ma aje wo yiri phone ko a o friend me Mr. Sorry friend me am ka say me number no me nim dia aye so yeah fault and answer you the brain na ya adwuma eti na me ka tie Wano asem na wakan we need to investigate properly. Wakwa na sanka wo ba wakum nipa wonkum nipa eh asem na ode aba wa be kire wo die mu pacho what mase etitie ye de ye be ye nie Nyankopon ya adom a any producer nkasa ma ye hu dakora wo beba the most important factor me ehia me ye say wo se nkoda ne hwemu na bosia bi ana afei amamre bi asampa ne ampa se oba asremu ni ja wade ekotene asremu fie na na wade na gudi a na mpanifo di modanse se sa na tie dia you are free to go masie o mi tie enti producer ene obekasa na ya gather all these informations no me hu dakwa mpacha obetinya ma yehia na afei ya hwe solve issue no once and for all why oh no problem any problem yeah okay me da say Mama Nkoseme Obra, we are going a different level. And I was Simon and Nawe. Who couldn't they say? Simon Anawe. But they are said a new big time. Yeah, and yasem get to watch. Let's say, what do you want to see? And what they are betway. Now, me kind na make a choice say, wow, no said the city be and would the bread you media, a besha da dani, na fe yama wo, wonsa kanya wo peno. Production line no, and I made the air mauno, a 0534 186209. Your production line e didi ejuma menti bibia tete wo bia no wo betimi dia ba ha say me pa che wada eno na me de ma no e 0534 186209 wo free producer de tie bia asem no e be hwa da da ni ma ho ato Lydia e da do ba e acha me da se ewie yi me free no me free sandema na me simo awale me 10 years ni mene na wo mamienu na ase aware mu ntakwa de esi wo baabia na kasakasa ba mene ntem na o maame jiska na o kira ade wo wo wie na yi ni wo wie ni school ye posti no de sraja de obia nim mene ne se de ye sitie wo ho de sraja no wo ehemfa wo kumase ha okay kumase fine nti de ni da. Oh, okay. Mpasa society. Oh, okay. Ti ye ko mene no ko nti mene na wo first born. Ana my own one day. Me pa cho ye me ho ade. E ma hwan. Sirem ma no ko ye me ho ade. Oh, ya mamre nyina. Me pa cho ai. Okay. Ma busuanfo. Ana ye ba wo ye first born. Ana ye ko ho. Ti ye ko ho ye ba ye ti masaba wo second born. Second born no mu na ase ye nyina nso ye sa akọto akola ni di nti ye ba ye no ma post no dijama krobi so na o se ye nkotena ho no na sisi ya no onpese onu no wo disreja na meme wo kumase na ya na hajim because of ya ye mo operation ye ni nti no pese ye nyina ye kwotena ho no mbom na mso ya na kore because of baby a ye betina bia ya abulanti misumetwe a because second born no ase na omuye me emu bie saa nti
me wo kasa yenkotena wa ye nyina yenkotena nti ye posti no kwa wono ko kira de wo di na chikwa akwa de ye ko honom no bi ho ahonom ye ekurase nti wuntimi nya bibia wo honom odwuma bia no obetimi aye wuntimi ni dwa wuntimi ntonfo mu niema nti wo fie saa no akwa kira de no aba na wa aba nti ye wa ha se nti wono ye ko honom no mankwa ankotena me wu me first born me tena adumenu ana no wo ahonom bete wo ho ana mene na akọ honom adumenu de na me ye abeleton ti ye sa na ye tufire adumenu no ye ko nya nkyere nya ase ti aho na me ko wo me second born no ana o si o ma post no di o ma transfer no ana post no e post ni free stream de ba desire ho ama o mo wa ha se ye wo mo anto wie kwamu nti na ye di ni free baby ana mo wo no ko adujama na mo se free adujama besen ko he ye wo adujama basa wo se aduma wo agba aduma no bi na yete adumanu ti ye free adumanu ko nya nkyere nya ase ti aye sa me nkwa na metina kumase ase no wo nkurase hono nti oba na ye yate o kire de primary school na JHS SHS o kire primary school okay ti yakọ hono wo ka se okọ han down nam so ende wo e wo hefa ko han we adujama hono mo nam so wo han ya ye bakọ akotem no se aho ye new site nam so mekọ akotena because the see anu me pese ba bi a me settle because me wa hana wo ha ya sa na me hu na we a me se aya me hu nti be ye nyina ye ti ba ye wo ba bi fa akwa nam so ma pa business bi a ye mekọ sirema na ya fa ya ye nyina ye ntoto ye se ye kọ hono ma meye we ti ana oso ne we niska na me so yo we niska ma ti so na o ka cha me sese me nim obi a mebo busia ama ne dia kwaje dan na am so ada ye ntua ne ka we teacher adwuma nyina bosome wanya akatua je wunu ya ye nti Isa Sule wasi Isa a oye minua no me ne wonsem bi ka wo meyi nsem bia no visa maintain ma bi ase na hyase free baby ansa na ekowie baby ma memma wonum akwaba na fe yeni enkomo no Isa na what to say acha nyame adome bibia ye fine nyame adome okay na Isa wo ye wo de acha o minua ba no woni ni free ma me papa baako na den na mo ko de na asi yo chao mechia abadwafo na machia tiefo ne ahwefo masemi se minua na amene no te no maame bi eba ye honom no ye te side na ono ti agugu fie nti wo de maame ne ba ho se maame ne plot wo ho obesi ne dan ampa maame ne smell bibia dam ho no odi si dan no wie ene otu betena ho Pacho ode ne ba ho sesei se obesre da bre na ama no na se ode ne ma ne beja no ahwe so ode ne ma ne beja me ne ma ahwe so okay no ma si fie no nti wa si fie na wie ena maame na tu abetena ho nti obetena ho no minua ba ko ka ho no ko yi baby wantini amba okay kasa wo se wo ma ndase ko ba ni nti e ba sa no ena maame no ka kire me se minua no akonta twa blouse aguna saase so na wo fese to fence wall nti me kan kire minua no na wo yi blouse no firi ho ena me frɛ no bo na me ena wo se sa blouse no e firi ho nti e wo mu salada ena ye ko minua no ho wa agogo fie enti wo nua de enyo ne nyina na te faako okay nti ye ko ne ho ko stia no wo salada no aye ba nyumre no ena maame no ye nam ne fie ani na me ma pa ya fa se na minua no so atwom ti edu ho na maame no hu ye no na wo didi minua na atem se blouse na wa kase wa yi no wa yi nti wa hwe yi a obebo no dua ena me kan se oh maame wo ye sofo maame nti bia maame ne sofo maame mpacha wa e de asore no ko eno na me mbisa no ena me ka kire ne se wo yi dua bo no prim na blouse ne bia kakura no a mbeboa no ne yayi ena ajaye nyina ye hwete ti ye hwete no ye hwa na be na otwemi ensachi eko no na menua na me kana asem blocks no wura no ye wa fu ye mbugu hu ena eno ye de ade ntos okay ena me friend say ye bon kofi agusu okay sana ye de che mu kakam hade eno no na amantos na gina de be ya nsu to a empro
Ti madua dada. Ya dua. Na mo bo. Na ye bo nkofi agusu. Mo fa ne say. Mbogu hu. Mbogu hu. Mpachawane. Okay. Nti ye wo ho ye na menua ne ba ho no. Na ye ne no ti ho. Ye no na ono so te amangu bi ase na ye di nkomo. Saa kopim se tu boy. Na nsuo ye se to ne dware kotra abibi ase. Nti ye ti abena sia na me fon bele ye. Na me peke ye na wo se wo ye police ni. Ewo aboakwa. Na me ba da na wonu nua ne nam na mo hu maame na maame ne ka say blocks na o ka say wonu nua nsesa wansesa menti obebodua no mokọ sesa blocks no ya nsesa adentia mpacha de ntia ya nsesa no na blocks no ndu ne die no mu biem nti me ka akosi su okay nti eba ye na me peke call no na o ka kire me say wo ye police ni wo aboakwa oboni din mpacha wa mbo ne din okay na wo ka kire me say wo de echi a me ne minua rasta o mu hia ye wo police station na maame nurse omu ya mo ever police station okay police station police ya bu mpacha be anyare na chadem de be che o banti amebisa e ba ye no na ntobo once police state meaning baby I want to ma me bisa yes e bia a police fu ahwe aha na wo friends no me say police state okay yanko ndi e ba sa no na me ka kire minua rasta say wati asem no nti ye den a e kina ye bekwa koti na maame na ade yakọ no wache ye no nti menu mienu kwa kwa enye yie kire pe obi kan ye ho a obebeli ye na minua ne say na meme wo ho na ye san akofa obi na ja ade echi wo ne frɛ wo na police ne frɛ me sɛ wo hia wo ne wo nua no me asa enti na papa we nka ho da bi no nka ho okay ba no wote ye nkyɛn bi okay na wo se mu pa obi anka one mu ko obebeli ye traso because wache ye no na minua ne say te sa de a ye ne no nyina abekɔ okay na de echi na ja ye wo kwa ho na ye fa ye ho du no ho na ye nyina fa kai ekɔ aboa kwa ho nti ye kɔ ye no mo chi ye tu o mo frɛ ye wo edem se ya na o mo busa ma no asɛm na me kyerɛ mu nti me kyerɛ mu no o mo sɛ minua ne sombra na obeka me ho odem ho se ya na o mo busa no no so kan na asɛm na o mo twrɛ ye ensa asamba ne ebisa mo kɔ ye no o mo busa ye sɛ maame ne de charge abase ya twa blocks aguna saase so na kura na me sɛ na kura ba ya sesa blocks na free so na me nua no so kan sa okay na police ni sɛ ndie yempie na wone ye nua no ndi nkomo okay na sɛ ono de nkonka ho dabi kyɛ de na obem na bail no okay nti ye pie ye no ye te ho mana che ye be hu sɛ police ni na pie aba wasi ye nsi fo na minua na akade mu ho wakasoro ho na wodi ye si fom nti ye duru ho no na woka kire police ni a wodi ni perfume sɛ won hweye na woka haba na police ni ka kire ne sɛ ha won hwe nipa ka kire o mo sɛ wodi o mo aba sɛ mempa o mo ntum na wo se won gye ye hweye no a wo hwe nipa wa ha na ɔhwɛ mo sɛ saa na police ni ka kire ba ko no sɛ won hweye na ba ko no so yi ano ka kire ne sɛ won hwe nipa wa ha ye de nipa bre na won wo gye ne tum nti wa ye sɛ wo de ye betum na wo se ye nworo ye ho apa de ye woro ye ho na wo de ye tum nti ye da sell na cancel back wo de ye sell wo de ye mpacha ne dan no na wo de ye hie mu na nipa titim na ye woro ye ho ne ye koka o mo ho sell ho ne ho to say oh ye be mama je dis ho ye sell ho no ye dan na wa bie na ye hiem. Say weekend way it was just a lovers weekend, not just a Valentine baby. I so call Obia Jeneko Jai
na me nim baby wudi de but I hope it went well. Ye dey ready as say next what did you da ache ye baby wutie me bia me chiao papa driver taxi driver trotro driver je feature ni me say me fitafo nyina ni aba what you say mo amuso exhaust asafu feature baby ya me chia mo wo ma fi ahodo mo offices ahodo mu me chia mo de insurance adomro so tomo so na me ka se nyakopon won koso anu onye mu yie wonye mo kese pa mame edwa ahodo mu de me na me nkampo na maka wie chase wudro ija jom angona jom edwa nyina headquarters kejetia Dubai so chase nyasam ketwa inshaba wode me atum de me chia mo mama juma nyakopon koso anu nshira mo no wonye mo kese mame koso no miensa no bebo apemu aye be sori no na de ode ba adwanim se wo beton nyina ne yaton ama no asa fagidie na gye me so se amen ene eye February busome ne da to so dunsia wa fempem no ene aduonu no mu ye ne twedi ampon ne nam hodo nti ya to dwumedie na pete ba bia wudu Facebook a mesrew abusia kase pa class captain class prefect ana class captain no ana class prefect ne nyina si wa school prefect boys SP girls SP wo mu nyina gusu den share and share na fro bi no meka ye ho yadam live nso wo YouTube wudu YouTube a Nhyira TV me pacho ho nso busia kase pa bomode ana chema wunu bi nsanka bi yadam live wo Adum TV wonim sa Adum TV de ye wo adza oye Oduma nkuma asafu Yehowa wone ye nam tie nsra ne nante ye na dwodai na onye tata ene yenko evangelist fayeko Nhyira ne wa Awurade Nyankopon amobruhu no wato ye tos ajape ya da wasese o made pachi o manama nyina ne o man Ghana mpensu oma se de da bia eba wanim esre wa bambo no abasa ne wanim nyam ne onyansa no ene nso ya ba Awurade ye de host anahe ma hyonsa tenano manim de ne nyansa mu otu the panelists since ye de nyina ho ba wanim se Awurade ma yenim de ne nyansa atiefo ene ahwefo nyinara Awurade ye yesre de ma obia ne se enkosi se dwumade be kɔ na wiye na de sese obi ansaka ne saka wani monyama ensanda no de boye chidom ne ye de wia aseda nyina be ye wo de ye de esra Christ udi munti amen amen minim se wo so waje so amen pa area futuo ya da me de ma we in a new week eti me ma foforo na wo de ahye ukotokuo mu me ba cho na wo de anante na dia me de ma wo ne se no matter how angry you are at someone, never expose their problems and secrets they shared with you. And now when you be nani pa me no anko na mfefefe obi kasa yonko the pan and so ayonko fo me no omonam obi afo bi se me ba oh we dey me wo man and so matena ka me ma ho me de ne nante ana me de na ye me ba me de na hye me yam oh ne be oh especially app way so TikTok so we can there one can say be you one we say one can say misrew eya wade akwantuo eya namfo akwantuo eya bane ma mentem wasem ufa obi se wagya ena uhunu ni nsem bi wono firi ni pem ka ni nsem bi eya hintasem de kire wo problem na woni na nya no ne hu na eya wahi no doesn't give you the right to say ni nsem we mu odu awo ka kire fato abonten upesa mame we yesa na anya de papa misrew sa woni obi nam no kana hintasem bi kirew wo kirew se wei eyame kokua mu asem a se obufu se sen emenkuruma ma wano ma ne mpie mfiri wano wate ntokwa asem bi na aba na asem no achimpo ebesa atena se di asem foforo eti no matter what eya akra wado woni pa ho na yenko ne sa pepepe eya ne sa da bia no odo betena ye ne yenuanom entem enkomo wo fia na ansa na no me ma feedback section and a brofono said the Edward to be some fanchame. Me ma feedback session dia na no ada. Coffee ni ukunu ka na chi wa tro say. Yes. Na che na dey say. Any money next time. E che yes. Until me pie next time I will just say. Next time. Ukunu no na just next time. Yes. Aha. O cha say next time we yes afi wani na nipa nye mi coffee maka kire wo. What you say? Na no yet na wonu mu nkomo iso wa ha ma obey di nisuo ba be se ye se dan ya watimu a
Chese woni Kofi atetena mu nyina chi no how ba ya wo ko han ye no eda ne time waso enya dia Kofi aye na dwene ne ana chena se wo beba betwa dan ne ka ama watupi afagyan woni ne akoda ne bucket way wo mo deda mantwa ka say heat ahade wo ba we're going to give you the best, nothing but the best. Tafra, yenya Kofi working me otuma gwalagwa. Fache me. Yenya Kofi wa ni Kofi kasai ampa producer bomodin edi na ni shemo new tafo ekoko share eye dan ya no be ka nwasem no ampa. Se foni na ready na yemfa nto so 10. Na the good news nyina ne say na wo na no permit say na wo twa isem bi ho say o se for o mami bi na me hu de menya na wo so say but na me friends and me family hands me free producer say o ma me 4,000 be say me mas ma ba mane Nhyira FM enti o na ne de wo he ne atomo no corridor way wo gate mu ni but wura man sana wako ada mo ko ani atomo ti ni pa ko tempo ma o te ba na so le twai e wa bontin dan okay all right eti ni tintin ni ti a twam nyina ne se Kofi ya watro ne kan mu next time na twam ba kira wo se ewiase ene day just say wodi mirikatente wodi 4,000 Ghana ena aba ya wodi ama obey wa friend se bra na beje fi se asema mokotena ase e kan wo bradwumadi so matie na emomodi asem bi etato 4,000 in there abeka yensa wa nanso Kofi se era sika no way pachen Jojo driver for sika wo so mu anu wo taibom pachen okay menya de osika kan ho but na me kan okay we 1 2 3 4 5 6 7 8 me ma senye pese me hwesa abo anu a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 wait 3,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abo no 4,000 for tire ne bra what's it say pacho say me mfa nkopedan na 4,000 na no binyama ti me nkopedan ho eye 4,000 and then I would see no say pacho 6,000 for how many years 2 years only be man in time to this say about 1 year okay meaning so obenya Kofi wa homa no so ama me na me ni nkomotew na me hwe se saa no kan ye Kofi ntimi nka saa ra Kofi ada ewu Bayo ase yeah now what to say Fie oh ada me kan ase na acting in shuru mana eni nkomo watwa na tum ba Kofi hello now what to say Bayo na dum oh ya da nyankopon asese wo ho ye why ade pa mo mama me ne age ho me ya da no wo be mamu wo de ose ayoyo me se wo man 4,000 me ne age ye pa enso se wo de asem ya tato 2,000 ne de wo nya mfa so ne mfa so china o kaza ame e so ko ha da 3,000 na etamo so ma ta tu a e dey te fi line sa anti ada no high no 3,000 Ghana cedis o had 2 years 3,000 now time so yeah if you ask it 6,000 yeah e request ade say no anka sa unsa dan no am say wo ma tutum kakra so na e tutum maybe say 3,000 me na ndete amama sa me ndete because first o ko tem sa na ya people so so ko ma headi e do no open for e do benye bi top up mature no bi akọ dibi 35 2 years ya umza musha zo muso banda wo ana ba position kama now we are 2 years now 3,000 Kofi ko ba pe bi ama no ama me ana oh me ko ba che bi zo mpe
I tell me, I'm a petty or Pacoso. You're in my high. 3 years, 50 million or something. Yes, and yes, 50 million was 1 pay. 50. Yeah, 50. And 2 per 1,000 Nebeka way woman or so on per 1 4,000 Nebeka way when I am man from pay be wine patcho. People say, put them going to put me, yeah, you know. This one is, I mean, if you have to get there, walk on this gun, so after already 2 years after I could get that, I would cheer, I can put the punchai. Okay, for a test, if you are also. Eti what show me say with the barbers also on. Ah, all the society is there. What do I have got Muslim you know coming. Eti buy and meeting was in Makobosia. That what time do the chiro. Ya tell like a okay. Mate the super if you have a Sadama high job up here san. Urusa. So I day. The super if you have a Sadama money and our apologies this time. They back at the Okazawuni. Cause don't worry. And to quite hope you know. Who had that's who had dying. We said it's our country now. And to quite only had dying. A boom was say, or come around and say a first say, too much matter saying. Okay, or come on. Be and shower back, no go, be a just down, be a not to cut cost. If you not put on to a pines as you say, or man times 2. About our cousin. Okay, what dear Mate, my friend, Yashe, quite a fast way, Benya the Akana so why? Okay, what? I watch the same now. Oh, me that say. 1 year now, never manage any number. One year you may be a. One soon to mean to tomorrow moon peck a crank. Now from Cotia Danaka. But me, you may have an accident. Ah, me too. See, I'm the Susie. Me, Susie, be a to know, so it's 1,008. Nti esi a obagia soso efera no me ne nkasa no nso we mu e den a de aka no de bekwa kososo what you say okay because be ma no me say why are the time o share na enru kra na wo de sika no aba wa respond very effectively evangelist be mo na ma eja pia be ma no me bona baso why are the okay e say no for the sake of akwala nti and a man or 2 sana mon. Yeah. Or 2 sana mon, say, and when you were to make the 4,000 about. I like the way be son as on so a day. And a bear man resi assembly. Now, a brana on in a casan, my junior, minya, no. Because now, a dan one, yen, yet be my high. Okay. What to make them when I'm in Pesam de Bemobia, a swan, okay. It's a penny pound for man. 5,000. 2 years in a swan, Miss 10,000. Wow. Men Pesam de Bemau, what the Bambaji? Ebia Nadia may be our enemy. Nimbenyanka Obako. Enti on say Beman in the Kaka say Udikakotana baby. As soon as you run and so on for my habi. Yeah. Into yesterday your foot to be a Yanan in Casa. You go 4,000 9 man Ukraine Obinya die. Maybe I no baby dear one on pay. On do by this time I try senior Jumo. Love will be a thank you. Love when you do love will be our own. I saw the choice in the other day. That's all the idea. Choice. Now we should grammato. Okay. Your choice and grammato. Okay. Grammato near the own peninsu, and we hear Munti. And no friend, no grammar. Choice, no, I could yet say. And no, now fee say. Yeah. Okay. By now, the entry of when you so grammaton. Yo. Now me and Cope a year fan say, Fufu Machi by Bimano. Okay. Big Mama, 1 minute, Caracana. The name can say, now can be say, on Fabi Mesosona can you 5,000. Obet me and your day, I 1.5 a month. Okay. 2 years, no. 3,600. Okay. It's 1 penny son in the day. Now, when you're in a 1 year Juma. Yeah. And my uncle Tuano, obit me Konyakota plot. You sit down, you see fee. Yeah. Auto cement 2 bags. When you want to know 1,500 blocks, which means 1 room. Yeah. And to 1 copy baby or no free set when they will back at 12 in Kwa. Who can't crank for the case more? And so I'm called by Koyajumaba. Yeah. And 1 penny son in the day, I'll be on 1.5 in a month. No. Okay. 2 years at 3.6. Obey me and yabi. No, I didn't know why you Juma
atu susu se group susu ya watu minimum bi a watu bia de akota kota plot watu awonye nti wanyire no sa baya fefefe se de eni kwa se be ma nti da na obi ka sa de nti na be ma ne de omo yesa yensu mo ne bara no wadwene no yesa ko mu because ono waja be wan ye ni nti on pe no so ne de to so kakra ne nko the choice and so for can say choice okay choice so wo hwehwe sa wo benya wo choice de a na ka me susu sa wo so aye adwuma ne wo choice ne befa enti say bibi wo ha say the big mama ka me kura me nim say o ka say na kura say be as low as 150 no hwan nti on hwe say obe cut ni coat according to the size say be man wo no ho modern say na wo kan wo so akobo besia enti wo ba no so de na wo ya fa ho ye mfa bed ni nyina ngu mema no so e ba no mu nya na mo wo no so it's your responsibility too enti ono so mo no ho modern no fa bi nso so na enti me square up all right I'm sure yanko de na moro mariama wo free pomposo ana wode na sem ababedan me mana kwaba na ye ne eni nkomo mariama ati say bibi ayo boko what did he medimu emu no kwasem ene nam wani mehu kra yanko awie wo na nam den e do bae acho the time na me say me papa no ma one so kakaba me why acho me papa emma wa wo ye no mfi en menu aba ko ya ready me di nechi wa wo papa wo me pacha okay menu ya me di nechi odinkan ya re ekuro beda ne nan be 15 years ni ekoya ma ekowie say enan ne be proye etse ye de ba hakra be ekobe ya afini ma mo boy ne nan de hiansoa ne nan soa ne wiana ni say no e prote me pacha adai prote na me papa wo me nuanom nyina wo obi amfi no sabre no ne o mali me ni me nua kete odi mechi adisa na ni enim se sa na aye enti de bi na me frɛ obi wo say me nua me frɛ ni bia wo so waka dem enti won twa ne picture emfa nkyerɛ me na me hwɛ de we ya ne nan ni sitie na o twa sende me hu na nyame anim no kra ni me enti me ndidi because ade net say enti a went me ndidi ennan apro ena ahani nyina yi ne nan ma ni nyina ni ho enti na aka enti ni na wo ne chi ha no eno nko ana esomu wa chire enti mente nteno nko ana na asom okay ana me ka hwe so mfa phone nko ma me sister na me musa na sem me kwa na me bibisa na say ade enti na waye say no oda dem no mo fa ne nko hospital asema obeka cha me say hwan ne mfa ne nko hospital na mbusa asa na papa we oso he fa no wote na am so ti watumi abehwe na na nipa no wo nua na wo kana se wo mfie be say wanyi ne nyina o na epinyi me papa o ya de adwuma ya de etimi de ne to dem sa me nua no galamse na wo ye enti chronical no de ba fi wantimi anya adwuma bie mu akopim se DCAC o wo yere actually okay it will be sound say ana no nko hospital no say ana me nua na ka hwere me say why ne fa ne hospital ana me so na papa ni ho ana wo say o he fa no wote ana me sinto ho wotimi aba abehwe no wo se daabi ana me so the way nipa ne na ye ne de efie ne say mboa e wo so mo de no hospital say sika kra na so mu ni bia ye ne be ne kakran na nke ye de aba na mo de na hospital na sisi ye ni ho ye mbe ho ba bia aso mo be ka hwere me ne say na full time aso a wo so wodo wo nua yare no me sister penyin asama o kan no ugidi me twan so nje hwe okay to aswe awasa wodo na wando sabre ne sensio time twemu a ontimi ndobi mu ana me so se skasam kra na wodo mo fa ne nkoto ho no mkopem bra ye ne be ba sabre ne o mali eti ye kwa 3 months pepe ene ye behu sa case no na epe kra ne nyanje 3 months ne pe ne nyanje ti ne ye twa senke beso na nke ye de aba meka bia wo se da eti na minim teacher ni bi wo ho ana me frɛ no ne kasa na me srɛ na sabre ne nkwe ba be try exams no kwasra kwama no de menu ko hospital ye sani ska bae no de ne ko bibia mu sa sɛ ne na edi etire abra ye ba hakra no ka ho o na edi etira kwapem se ye pe ne bosom ne so mi agi ye pe ene ye de bae ye bae ne ye be ka ho nti ye de ni chinchin na ne hu sɛ omo se chise ye twa enan no esa emboa no sabre na ne nan na te efri so na wono no di blade at etire die no efri ho
eti ya na madam mamu fanche na ye pese ewura mu ne ehunu asem na nimu yie nti na ma ye ewura mu sa no to aso eti o the blade atene nine no me pa chan anya ne ya o be day wow to aso eti ye ne de na mu na ye sika kakra e wo ye hu no e be san ti e de ba ha e be pem boa mo boa yen e me de koye surgery no wo Asante Achimagogo hospital omo ye bibia wie ye yi no de ko fie edro den o me papa obi anim 1000 me nuanom mpanyifo nyina ho ye ka de obi apɛ no waka akire what ho eno nkonkoda me nua o sa so to so me mechiri ba mienu ono sisi na adwene mu sa aka no panyini de ya ya ama sisi ekro no ankasa particular no ekwa afini enya nwe me papa say ne nan no na e ne ba e na wono wanhwe no e na me say me sori agina na maboa na ye be hwe enti se me kura no me kwakoye ne sa surgery no nya ade a me gi wono gi tum se obeti ase enti na se nka o papa gi tum se o mama kwan mo fa ne nkwansa so ye frɛ ne bo na amane ye bibia o mu yi o mani yesu na ho enti me hwe se wo eti de o se ye tu ho ana mo bi akosi se ahoto beba na wo se ye ene ye ba o se onu na njantum wa ma ye kwan se ye ntu sa na mo no ono kra yare da ho ene ya ma mehwe no ene ya sa no ho akohwe na odame mase ekowie se sa asem no kra me ma ye obeloke me obechi me ma to betima achima to because se wo wunua yare na wo wadi ani mu akohwe no me ba chan na mo ma me we me ma me sisi wo yare me kire se sa asem ni se na ma me we ono onim hu bibia but isi ono so ni ahonde obetimi asori edi echira e bibia me ka se wo dadem sisi e enti no otimi ba behwe wunua na mo ne mo papa issue no mo am amfana no antum se bia mira akore wo bre ade na wo ma odidi natem wow akate ko ofrena no odidi natem no akate ko no and the way adene so ye no me nua panyin nsensem na e baaye no ka kire se ye to no ma ya na ye ne keka de ne ye pe no ti enim na se mu bia si fie ho no mo a de omo ye no saa na ye so so ye be enti ama ono ankasa ne fie ho particular de ye ne ntimi nko ho eti bibia mu no chese phone so bitimi kokro mu ho bat baby ono no te pa de enya ade amekọ ho eti no ba behwe wunua na na o mehwe no o mehwe na nya hwe okay then next sisi e ketu anso odi so ono so na adwene mu kan o timi twese kan e o utina akra bedwane de wo obeye o timi to nrem koda nrem nyina ena ne no so ye hwe na senke bi obetu hwanam atonye hwe fa ho wasa ye din ti se di kan fo ne de na ena de me friend o ka che me se akra na ko wi obi mutu na mo friend bo manye ena sa time no no wa agogo so ko je obi ayefro na me friend say ukọ ye ni say na asi o nti isi akra no ye hwe se oba ko di obi boni ansa na ba behwe se ye betu ho anamo nti so oba me sister panyin na wo ho no ne nyina amla na nke enuafo ni nyina ye nhia ni ehu kwan ye be fa so de akra na fa so na obi anya na somdwe na asi yu wate me papa ba ya wanka ho hwe ade chi no frɛ me ka kyerɛ me sɛ waba bedu na me so okay ye be ne den na sister how we o se wamba ana me se ade ti na wamba sister how na ye hwan me sister panyin de panyin ko tona ne nkyɛn na ne nan ne yes no okay mo nyina mo free mame ba ko papa ba ko mpa kyerɛ de bi obi a mame nko okay tie so ye mame different to aso e na o se da bi ana me se ade nti na maka asɛm akyerɛ na se yo na wo ba wantimi amfa na ba wo se na abro time aso wo se obu abro no eti wantimi nja ho no mo mba ne yentena se ne yenka na de ebesi bia no ne abɔ na amane na ono so hu de oba na me so enye yie efi se panyin de ne ba o ka kyerɛ se abro kyerɛ kra ne wa ebetimi atwa print ticket e de aba na sisie na ono wo ye panyimu no ono no se nimu a ebeye enye yie tse o ka ho bi ansa na ye yie wo wadwen ye wo sen e wo de esisi wo nuanom ne mu ne se de o papa ye ma wo mpe wadwen ye wo sen okay me ma dwene de me hu ne se me nka se bi a ono na eye anasa ne nsa hyase but o ye panyimu a wo fie na ne mma no eti se bibi to na wo so osori dwan agina no wo hwe se me banie te wo se bitu ana mo wo no ho eno ane ade a me hwehwe e wo so wo hwa akra no ma no ho to because ono o hwe nkofo wo ti nduro nyina o ye nro me pa chan ana ono ane fie de wo safo nsa ne ho ana ne ba panyimu de odi sa oba na chi no sa ya we ya atake keto esisi ebi kan a wo sori gina ye hwe no kosi se ne ho to no ebi amba biem bepem ne
eti ade ntina foforo aba ndi oyi nani se wonnam ho no wonse ensi de wo kana se wonyam fie be se minua no ai de wo se 20 years na wo se wakowie obi moto ntina nipa kwa bɔ ne dam ana asese mente ho na se yare no na wo ho nti e kana de be kire no wo ye enum no de kofa moto no nti dam no ne dam ne ba moto kura no awia se owia ne sese obi a obɔ dam de we de ko tu moto na odi moto ko no nti me de be ho no sa no be ka kire me se wo so afo obi moto e ba sa ne ma ben bi sa ne ya no we okay o kasa oye ne ma heja otimi twese kan no wototo bibi no benya no ko betimi ase no o kasa sa ne se wo ba untimi ben no obedwane e sha se edi be se enche benya be 4 months or 5 months moto na chidi ade foforo biem na waye okay me papa ka kire me se wo say wo kokun obi na ntwie but ye call police station no mo se case bi asa emba ho eno ntwe na chi no me papa be ka kire me se wa fle police so mo bechi na omo be fa no de ne ko no wo no we ndi echiri enti moto wura na be ka kire ne sakra na ye de ne ko no wa hera onhu akra no ana mbusa ne se akra de wu nua no papa chan police for be chi no ono ase wa ma police aba be chi no esan se obokro no aha eti won pesa se obi di ne case be ba se na esi won pe enti no wa ma police aba be fan enti police for de ne ko no mo se akra na o ma be chi no no ayira wo dwane ana mbusa ne se so obi be chi police ni be chi de hia wo de chire kobi ada na wo frɛ se ye me fa ne nko no when ye chira nkobi o se mi ntimi mbisa ne sa question de enti na me ka sa asem na chire enti mbusa ne se on chire police station ko na me fa aduane nko ma akra no o se mi ntimi on chire me baby kro enya me ba no na me wa chire baby kro me wo na me de aduane akwa akoma no sisa asem de ma mi mbusa na akra ne na mo de dada me nu aduane mfa mbre ne se wondi na wa chi na ma be pe baby kro e de aduane akwa akoma akra na me so se ne de wo nchen na baby a metenko na baby a otenko ntimi nu aduane mfa ka mfa mba baby a wo because one ne papa ne te ono a obedi bi me kwakra pa ne sei die enti na ba this year de me ba ne say wosa hankofo no mudigu ne nsa no ami akra na ma ne nsa ne nyina ye kuro different one so mu na boni ntokuro ne nyina achi ye be kan ye na mpanyifo kan no wakwa yi hankofo na free ne nsa one treaty one hwese o mu treaty ada hankofo na da ne nsa for how long amuchi ne ko be 2 weeks na police for odam ni nyina handcuff go nisa no de dem no da han ye se no ka no okay aha etienu no mai mfifi de ne tse ma ne ka side and side no okay na de da ne nsa etienu na emia na ama ewura ma ne nsa ne be ye ekuro ankasa e de na opese o papa ye ma isi awon sa akra ne yare eno na ehwe because oba ne nche no nye yare for but na ne nche 5 years anu oboa na adwuma ye na odi akoye sent won sa ne yare ejamoro wa homa no subo ne din na chia no so papa no chia ne hello atibu good afternoon ana oni ni to say Mariam na ka say what you say Mariam na ka say this year akra na yare 19 na me wa ha kola ben isifu na o be ka so isifu asa we me fra o emire bi me ba esie ho me ba pombo so fra o mu ebe na de ma pombo so de say ye isifu de na de ba o bi store na o ton ne ba wonti me ba me ho so bi store na me ton o ka na se on kai kasa me se ane ana se dabi o ka na wan kai bi entesa ha de bi entesa na o ka se isifu eya de isifu na san we ba ye no una o de ko to forest mu ko yam ati ye e ma na roba e diska ma no o to roba e de dat wa kan ho a o ko ye patawo e wura ho bosu me ai bosu me no I just say the okasa o say o be pese sa isifu ko ya sambae a mu chi ni bu no na o jo no kutu wura mu o ba ho a o to dadwa ni roba man se o ko ye patawo wura e ka chen so ko ya patawo wura mu nda Mitio. Okay, now okay. Me man dadwa ne raba so ko ya patawo wura mu no nda
And that is you. Who in then I found? Miss Wokai and I say one kind. Okay. Okay. Debbie. So go easy for. In case any say easy for your money. Now you can I know. No, do not question where you told that what it will by the man say, oh, question now, you. And what's also now? Easy for. Obi acheno uncle mina mikotono jomana Ajamoro what to say me sam banasam mudi amutie ho but baby edro no na nka me pese me bem kakra se isi fudie na ha no wodo sa isi funu na o 16 years ina sa Mariam no na so ne de ko ma ne ma me wo komanse ni mami aja wade akọ saa da na ni mami aja wade saa da no na saa Mariam we opie fifie o wakola mani di bosu me say ekunu akola ne pese wonante kola ni wu ye isi enu da ti ye no na o mami fifie ono so Mariam fifie be sinde na obesisa nkola nya de akoka o mami ho e ho na odi yade efiru ba bai okonu wi ni tramo oboa akọ no wa ekumase yes hona yare ni kanu onu tramo ni wi na no aye basa kwalai bai ebe si ne okofa we obi dia na eye nse ofa baye ni de nyina onam tutu me fre kwalai se obra manju no kwalai se womba me mu ma sheda aba pomposo be predi ho me fre na wo se oton obi esito enyuna junti onya kwan mba men chantro yana iso bu mi wo kuro mu mami ko tina obi fie iso ni so ya e be se 8 na mi fi ko akom mamba he mi frɛ wa wo mma aje me pese me hunu se me ba Mariam asema wo ka no wo se wo ba panyini baako ne nine pro ya ma eteye one penny anhwe ana ni sister panyi de bi so bi baaye ansa na isi fudie ya beche se won ni nuanom ne de bi ya wo ma wo mpemu a adan na wodo Mariam no sisa wati hoy se me hwa ni nua wono wo ti ndi pa hwa ni nua me amadi 80 something years mina me titi mo sisa mo ya nuafo ho na se bi si nua no mu a mo mo na me 80 years 83 years mina mitimi ko di pa de be hwam me nya me ba no nya sa na o ka kire me isi ali dia ba o ka kire me se nya me ba no na wo kwa wo yare da ho no me ma nhwew ana me di sika kwa hwe Elia o da me ma se pa wa nka wo da me nkasa ho me ni pa na kasa me pe wa ni twire a wo mbo de sa kola na mo hu no sa no mu hwi aje me ba won ka se bi esika hwem se toaduane ma won wo kire se we ni form tete ha ma etinka isifu ya de no beti bi asa me am wo me frɛ wa wo se wo mba nye se wo ka se wo ye bibi o wan ka se wo ntiapo wo se wo mba ampara so wo mba na wo de wo timi ya kwan ko tena ba bi frɛ me wo ma na me wo nti se man hwɛ wo nia wo de wo mbo bra no sisia sebe me no ho na etimi dipa nanti kromo hwehwɛ mbabi a me wo ebe ka kire me se na me nua panyina ye eti amesin ko hwɛ nioma na wase no se ne wo ye ni bibia yentimi nka ho hwe ana se ndia minimu ma che hwɛ ben na state clearly hwɛ ben na opese papa hwɛ hunia no de ehia ne se isifu ba ne nkyɛn no isifu ba won nkyɛn no wanyare isifu no wo ma mi ja ware na wo de akora ne ba kumase sa asɛm no de me ko tutuka police station omo be di adanse da ho sisi e sa mawia ne ba e ko e na ebubo no ankasa because who ye and I'm so kromofo be di adanse say no ma me nkyɛn mpacho sisi ade wononom saa nuoma no onom trauma do ne ade no eti hwɛ ben na ye nka ma no nti ase sɛ ne isifu ba wo nkyɛn na no wɔte no na wo soma no ma ne koye wɔ adwuma ma wo ne ho ɔden no otumi ye adwuma didi no saa ne ye pɛ sɛ wo hwɛ no ma ne te bia dada na ɛno apɛ ne ye hwehwɛ ɛde na ɔmfa nhwɛ no sisi ano sɛ ono akasa so ɔde ne bɛ fa baabi o so ɔbɛyɛ ne do so ɔbɛyɛ ne den hospital wodi mi yɛrɛ fa baabi wa woni baabi no wa ko mana no wi ni tra mo amana gbia sai no na me fa ne fa baabi ka nyame anum no kra wo so frɛ nyame wo do mo mabɔ ho no isi wo no ɔfa na no nka hwe ɔba wo ho no ɔbɛyɛ saa de no
what chocolate by force at the command and or say I say now be gina ho bomb so bo we say the America says if we are renunim hu bi anu ti na ye ne sa Mariama sa asem de bi ofem ya woka get into nurse or 11 years na ye super bon sampa na ogina monim sa no ami o ka sa asem o repeat ajamoro mpa che o e no antia wo fifie mi fie fifie wo ba wu ye ma ko sie kwala no na jo a Brenda adiche ejuara adiche Brenda ye ko ya sorba be tu fie e be sinne wa ko mamu wo More mi no mo nyina wo kuroba ajamoro kwala ko ahu se ne papa o ba bi da ajamoro ko fu me na o mu fie anim mi tunyama kwala yin timi nginia ma nko fie da na o to o ye bone sa na bone etia ho ka wo be gina ho ye man eti eja isi football na wa yare yes na afa so chere but wo nyesi na mambu man tayo asa sei akoda no yesi akoda won ko ho wa fa duboni bi na dwene mu aka no wo be hwa ma akoda no awu ana me se me na kasa dia me pe me se one na me no ka anya no na ne kasa me pasa me kire se isifu wo ye dane a wo ye oba wontimi ntone ntwene eni se wono manumone no so wakono mama ne aba wo be hwa ma oba na awu ana na se ma hwe me hwe kwala no anko bu na odi ni to ne so na o kan se yakoyi o se wona koyi ma wona koyi anko bu me na me chi kwala ndi corporate me di ko tutuka na protest ni na case ni wo me ko na ade asan o mo direct ma me di ko central central me ko no o mo di safo na ma say kwala ni sa no ahun do mo ntimi yi uyi handcuff no mo di na ko hospital o prepare di no akoyi mo yi handcuff no mo di na ko hospital ana eji sina ye di no ko lab ye bibia ye be firi ho no me ye ko ade no be say 8 ekoboy 2 o AGC ye be firi ho be duru hie na edu ho 3 awon timi fa ha mane ya bibidro no bi anhwe no mane ho nto no kola no koy ye di kola no koy na police force ye ntimi ntoro na ni wasam aduro na omudi ye no wabo nti wote ho nyina na nikum la ya re no sa ya re na ye isifu ye no ba bi ade ne koy sa nipa no oni ho ana so isifu ntimi nko utimi fa isifu nko ama ne nya na yare sa yare na o tita wusi mi na me nko chinu me ne wo na wa ho ne obekwa akwachi ni ba aja my last question na me bisa me say what say papa ajay mbia ni ho a ochen hello wo papa timi tira ba bi frɛ o hello say yem findina fiada wusi wo mba wo ton obi sito ajamoro me ba mama mi sa de nya ajamoro number amount say ajamoro me ma wo no doctor bi mini nu ahihye eya wala ni pa ho a da no na on train kakra say wo di bi man ni pa ni nyamba no afre doctor na ba be so doctor kwala di mu na o di ne ko ana matiasi o na me bisa se wo say papa na wo di kan hwe ya no wonti mi hwe isifu ana esie yi mu kwaya afa na woni ne ho hia o moro nti me hwe no a wo na obe hye me so na mba jo minti ente mo rieza se wonti me nka de ya because me bisa de oba na bisa na nka me bisa akoda na yaresa na ye pass si ya ne apa no pomasibre eti ase utie me kakra wadaroma hello okay mame jamoro hifa no this year na ba panyin ba kwa ma ne dan mo to afi wo kra se na obi amfa ne chika bi ame ha no enti hin no wo pomposo ho ba ke otimi de menim afi okay ya beba modern ya ma producer alcohol na yakwa akohwete bi a wonua ne wo mu no na fa ya hwe kwan e betimi afa so ne ehu na jamoro na se ampa se ye obi o betimi asa ne yare a wabo me ahwe ne yare wogitum sa ba cho mate ajeto ajamoro amani mo ahyepa o ntimi tiatia msa mesrew wadara ma ya no watie me kakra me se wo bai wo se papa no a wo hwe ya yare no owo ho obetimi ahwe isifu ade na yemfa isifu nkoma no onfa ne ko onim sa konfo onfa ne ko nimbo ta bre ne misa
Osabre no so anti betimi a kire ho. Ase na wa kunu konfo say ya. What did the gym now I give me to say my money no. Nya me so na odi ba o. Aja, the friend I say I know a cat. Na o sha me de ni pe be ko ba bia adenti na me fe wa wo hwe wo mba. Wo mba me de me ko fasika he. Wo a wo ye gima ko ba de kura ko pa. A wo ton obi si ton niama. Na wo ni sika wo de ko ba bi. Me sabu banko. Ana me titi abai. Say papa no so say wo nya ya attempt say opeso odi akra ne kwa. Ontu nwa na mo kra da. Wo ofra wa wo ma. Be kan oboa. Sa abre na wo ka sa asem no. Time na me nua na start ya no wo be ba me ho no. Ena me ka kire ne se wo so wo hwehwe akra ne de a. Aya wo mu a wo ba me ho. Enti da obeba ho no me frɛ no ya ma frɛ na ka kyem so oba wontumi fa akra ne nkunti no o ma oba be ye den ada oba na aseba no say ya no ye de ne kɔ ho no na ne afinti ya wonim konfokoro me pa chan enti ade na umisa ya say because mu nyina ne papa na ye wano de me ka se wa ma ne dan mu nyina ye ma me ba ko mu nyina ye wan a wo ka so obi ahwa nya de obi ampo be fido mo pra no be ka kyerɛ de be hyew kra no be ka kyerɛ aja o su ya di mo sisi fo dia ko tu juma mu e di moto ama no o ye mesin juma ho na onye yare bra yare susu free komase na o ko kachi we kire unu ye panyina wo bu ade aja moro o sia sama kwa me ona me ana mi hwa aja wo na wo dipa wo ko gare so you need to because onye na dey say obe helping anyway there ya bi sabi ani wa o yi ano ekwa ba ne be fa so e be ha oba ne yare wo sie e be ba panyi no wa wo kwa ma ne ba wu akosie ne wa sie 20 years ni jimi sa bombo ne sa idu so e kana se mi oya wo ba osai ma wa ade na ne o ma fom ne nhwa akora ne eya de na no aduro kensi fupa e bone ya isi fu ji kura ne se nya mi isi kura ka obi e bone tuo wo wuram na o na okuta we woni anu bone na wo ya na oda be na wo ba ho bi bisa say etisen aja ya ba pomposu ho aja moro ontimi nya sika nkuhwa woni na anko atwa ne the boy fu yali hu ka be pemo na utu hu ana mo mama the best thing you betimi aye ne say ye be hunu wunia no stylish ne fish because of the na amoma yi hankop ekura da ne nsa ne nsa ho etututu ade tin wa amoma hwe ne preko say yes ayi na ba fie wa bra osu nim so wa yare dada tie ye be ma producer ba ho no aba behwe na eja bomodin as so say 80 years me to be to nsa friend me nim the condition as at now I say 83 me to be nkasa wo mra ne ho den anasetie say you know so wujutum sakra no susu kra no oye drugs there then any papa say nye ne fault because me bisa say no me bisa will say oh papa papa Abusia rapid improvement pharmaceutical was say edupa wo betime dia ma wo ye defender cough expectorant wo ba wa pa na say cold na achew na ye ho hwe na enye ya wadura ene edupai sanso ene wakwa kofa abzol abendazole tablet dia ba obi a wontimi ni di wo ye bi kakra bia na say wabre wo hunu wo no wontimi na yi a wadura ye abzol abendazole tablet Mr. Edupai enya ma bofra wonyanya emfie mienu ana wo ba wo fa furo edupai nyina bi pharmacy shop bia obewram bia no bisa defender cough expectorant na afei abzol abendazole tablet imu ebia ubenya bia to ye kira kwan ne ye Spintex Road ye ben Royal House Chapel ye number edidi ejuma no 0536 661432 0536 661432 eno ene enupa mi enu ya kire se onya mu bia ebeboa wo ye pa mame ye na me pese me ka kire wo nyina ne se wonua no oye drugs na wa accept say oye drugs dia then o need medical attention enye papa no responsibility say wo hweba 83 years dey I don't know if you get my point man penyifa nko betimi amomotu hu ana mo ama no evangelist bremo mame 1 minute 30 seconds na me ade ya me nhyira Nhyira before sana seven producer obekwa akoto so papa ne ne ba nya asem no ne free ba bi okay papa na ne wo ne ba nte de ne sese one ne ma enya asem na mini aba empese mbisa se papa ne ma no to so sei mame
Una me bisa papa na Actually, me also 5. Otoso 5. And pennyfo na audio machi no ebi wo ho. On the first one, and paying for no, but the mimi didn't chin na, the 9 problem ne buy. It's on no free women. On no free wa. Otoso 5 no pennyfo free wo buy nyina ansa na ebesi di o yale ne wo nso no o mo nso wo. Mpachai. Ana wo achi bi sa de wo. Naima. Aja. Masem kan nyina na. Abaya we na pese me kan sem bi kire no. Okay, fama na mami. 30 seconds na so. Mami ya frɛ say. Maria, mesrɛ wani diem mensa du mesrɛ wani diem obeto de bi ube uhunu anase na uhunu wani so sɛ oyɛ the right thing na oyɛ no kofa nti wanhwe ya ɛbɛyɛ te sɛ ummu ade ebi aso na ekosui no kre oyɛ ade tenene o na emum hwɛ undimi ni panimu ensi akan ana 2 is your father why so osan panimu chen me de nanka me hwe o senka udwan to ase ye nene nka be but as you said wa o sinene true o de asembe ba o be kan we de ne ya yempon ne ene o papa nya na emwa o si owo ene ne nya o fight ma wunua no de o betimi na sese wo ye hwe o papa kan se mi na no kure ni ye we are 83 years. Why na fam de bi no? Na yema kasabre ni nana no nkwa na hwe no. Anka nya sabre na nka yebetwe na bo so. Okay. Enti misire me nua ba no se onya abotre ntesa onu nua no nyina ne maame ne ma no papa ne ma na aka ni na wo onu mo benya. Okay. All right. Me da se mesa aba wo mo o maka no eho. Enti je be ya ne say we need to investigate properly. Na ye hwe se ampa Unia ne condition a wom anamon ben na motu so far de na ebetimi aye na yenso yenhwe se ebetimi aboa bia na yaboa ama wanya na yaresa why achi they said the mpanifo de futu na ma no fa na ebeboa why achi okay abusu ya konkomo a etoso mienu transgem from akaka esi na bo enye de mane mo kaka Joyce ai ofia krowa na watoa yen na semo no emu hwrem Mia mitie ya no menti ase na me pese wusu tie na ohwe se wi ase no etimisi saa de a mame na what say ehowado bibi abako ehowado ewie wo na anam de na do bae de me bae no me ba me yo ye me kachi okay na me wo no na o problem kakra enti ama me de ne bata me ho pa me njai ne sa o problem ben sa wadama kasa me hu se na adwen wo fom kakra. Okay. Nti ama mi nje ni mukra. Fine. Nti wo be me na mre bi mi wo fie mi ta tu ne fu pa me the Bible. Okay. Tu ne fu se me. Okodi sorry. Ye Jehovah Witness. Okay. Nti mi ta di tu ne fu me ka che ni se bibi e be si bi ya ka kire me. Osi yo. Eti mi wo sa na be ka kire me se. E ba mi ensan kwa echi kakra. Wo ka sa na adwene wo fom a kakra. O kire mu sen. Mi kire mu se o ka asam kire na nti ase ani wo akiri kakra. Okay. Se oye keka na se ase o kan asam kire na nti ase no o break kakra. Okay. So o Down syndrome. Omo ne din pa o de enko me hwaba mate enti me hu sa no ema tambia me ma ne ba me enti me ka kire ne se boys no se ro site no ma hwe mu se onum bibia ebe ha no enti so oba boys na na me ye fast na me frɛ no me hu so ko ba bia na me frɛ no oko school pa cha ojai school ojai na brebe ojai JHS. Oh okay to one chobi isi kra nti osuasuso no me hu se owo adoma chede bi okay ofa bibia no warepe ofa bibia na warepe okay sa no we enti ye wo no ka che misema boy bi wo tata me eya wo se me na ne yenyese enti omna no munyese sa no ye de kire wo ana me se wisdom mumra na ye de oso wo se me enko hyehye ana me se me enko enti free ho no hu me ana ohuru me
abema akro no ahyase so no mema bebre ukrum afrancho na na me ye adwuma okay metino so bi hwa ofri afrancho a obehu ai afrancho na me ye adwuma akwalai me hwa no ko ha no akoko ntokwa enam se na adwen ne wo form ntino ti wo akoko ntokwa sa no na ema me so me ka me bata me ho pa me mpese obepi nti da kro ka sa asam ne kire me no ha me pa ba akwala no mi hu no akwada kro no ka so omra no mko hihye no onya yize se wo be hu no okay enti de me ko ba bi kakra me be dru ye no me na bra bi me hwese wo hia mbe 6 o'clock ko bo 7 no eno se ma ufun we ade na me frɛ wa wo mfa ana me se me fun me jaya shemba agimu wa eno se wisdom na obi atwa ne kon ai nti wo kan in fact me je me ho anenche sister o se obi atwa ne kon nti asema me busa brother ne se wawu ana eno se dabi ote ase nti ni nua ma mo ne me nyina ya tu mrika ko hospital sister ya koye hu ya ansa me tefo nese omo de ne ko hospital dada blane do me de ne koye nti nkola ne butwa ne wi omu dwane koye hospital be no mo de ne koye ho ye wo abai hospital bi wo eti mira sampana de so na adwene wo fom won so aba hospital ne di enye bebre bet me ne kasa cha me ya me hunu esan ko sampana de obi ani sampana ma wo bebre ma wo fo okay enti minim said ye te anti america no okay enti eya na no kokoso ha no mo enti hospital ho na makodru sese ya wo so ko enti e kodru hospital ho no na me ba ne te doctor ba ko nchen na musa na ha ne bie enti me hwa na ha na yesi ti me tena fom na me su ya enti ne papa so ba ono so be su ye nti ye tete ho na doctor ne se maame sususu na akora na beto me obeto nurses ne nko a ena nke be ha me kakra eye me amedwuma in fact doctor ni tie me anyankopon hira no ogina me be hu ohwe kama abusia bra aye Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV yada so wadum TV mpacho copyright reasons nti ya blend kakra nipa na ya bie ne kon ho esa na sabi oya aboa ene ya de sika to ne minimu ayi ne kon ho bigwa ma menim se hu de me hwe bi de a ne kon ho ne ya bie ne sa no na ekoseka ese kan ho no dia kan no no wo de ne nsan so je sekan no nti na enyi na bie enti doctor ni gina ne ho no a mo hwe abusua wo de behwe bi ansa na afi so doctor ni gina ne so na mo hwe no amane be nye de ball no mo se wo bai wa ye de wisdom aye de wo bai what they say wisdom o mo se wo mo call park ade me se mane nkoso obi aso den nti o mo call park ne so no e na boys no mo number 5 o mo hu no mo si jimi woni mo hye woni mo no e na ono so ne kokko ne de ba enya kora chokoso so bi e na so e na boys ne bon o mo ne kuntokwa na dru ba bi no we ne ho oden no kure ni okay nti asa wo ono so ye aduo betimi o wie ya na o mu ku wie amanfo mpanifo mo ho patae no me de me nka se me ba na asem ode na o mu pata wie ya no e na akola no obesenka obesori abefie no nti na me ka bibisa akere no okay nka ntokwa we ya to dan na wasa we okofie no o wie no wasa atena ho hwebo no nti wote wona ne osi wote sa wisdom o twa na ni sa boy ni tumrika ko fie ko twen se kan bai nti wodi twa ne sa 2 years ni o na ja mi ko police station ko ye case ye bibia but wo mo anya boy na nche no ni se nti ni se anaju na boy ni pie awie nyina wo mo hye baabi me ba wisdom o ko ne fa de twa ye mamere sorry jina wona me the camera no bet me afa ama ya hwa chese baba na bodua ase o ana di twa me yese na haje no ntinka ko ha de anka be minya problem kafra kafra o de jeje trase nti me ya no police for enya boy na nche no o mu ya se me hu na me mabo o mama ne
eja me so boy ni mi nhede ni mu ne pa say ni din na metete edura nwumra mukoye case no boy ne sort ya francho police went to car ne wa masse bi a area okra ne ye be record this scene ne be crime scene ho na ya bepe omo ho no bia no say o man tu sa na mo no say ka cho say wugidi okay ade a che ya no police ni o ho no o ma me boys na o me community for no o ma me be 4 okay ene ye bai enti asam ni su si ya no akra no na na bi wo ho o ye ja se wo ho akra no the odi is adwrim no de say SK enti esi sa no eja me de police for ne ye nya no me twa so okay ne mpema nso ne ade me da nyankopon asesa akora na nya nkwanti me twa so na de enti e ma na wo twa so aga na ha de ansa no bi betwa asem so no afa akira gibibi e bi amusi nkonwa transe e ma ye kan ne se o ma menya we wo de 5000 na ye ko yasem no ma me na wanya minister say wo ye ho no first no ye teacher ni a we head e wo ye ho akora ne so fa ni nsam ko school eti me obi kire me sa akora ne di nsam ne wo ho nti me nko ne ho eti me yesa me de koto nanim na me de akora ne me ko kire no nti ma hwe no se mommy o ma me no be kan na asem bi wa he nti ma me nya o ma me number enti se wuji bibi kakra dabi je na fa hwe fra ma me na omra na nki yensiesi maame ne kansa nsakura na ne ye beto aba ama no no okay nti maame ne dim number ne maame me frɛ ne maame no ne maame ne ka kyerɛ me sɛ e maame impression no na ntokwa no mo konye akoda na wadi nsemoni sei ne maame ne sisa enti mi twa so nso so no e na afa mi sha de economy nya somfo bi ya na mi twa ekyiri e na akore tambia me kan bata me ho me ne na tu hokora akotana akorowa ne yete afranjo okay enti akora we o se me ba bobo onim go da pa nti e ya na me ma ne friend se be da mai obeda no waba obeda minim sa asam we ofri akorowa sa ba afranjo ho e be da go mama ba bia ye di uba wu se di e wu sa ma no kwa ma ne ko ma bresister ne papa free bronco mu nti no oyo se me kom papa ho na wabeda go no waba na minim se mi jaya de we cheye no bra sister me boka rough eti no mi eti akoda no di sa boni na wofu antue sika no bi da bi mi koya na ni papa su ni honom ne papa su ni krom ho biom nti no mi twe ba hospital ho na ma me ba akopɛ oye na na hem se ono so ye ohema ena na ju na esi ye no me kofa ne ba me fie be hwe the way a doctor manage no ne nsa no me ma ne be hwe no se mama tuwa na mo hwehwe nkola no maka ne maame nom na ye ntu aka ne ma me hwehwe o mo maame nom no we ka sa we de ne hire me no man follow bi yom na me twa akire okay inti say makotena akrowa ene wo ma no aba be da go because na ne je bomb yenti mama ba ha ne say meni abre pa ne ma ba ha na me mpese me ba be kasa kora o ha me ba ye nyina ne say akure na no kwasi ada no me ko me papa makofa na me hwe no wani mfie kwa ani mu panti me kofa ne ba na o se yese ne pressure akosoro ti me de ne ko hospital ne je ne to ho ena me se me kwa adisua na me bedura na ma be hwe doctor sitana kakra me tika mu ko na me ba girlfriend me di na akoda e kwa adisua mfa ne nko makama bro me ba na me na be hwe ba bro fi masafu pani ba ko wo pena sambutu nyina o chada to bi bre no so be ba adisua enso nko enti me ya naija me ba na me ba ne friend me say mama asama bo wa na me ya ma so ache me na me say assemble say wisdom si mawu awa wisdom biem ya da ya o say boy na sa be pra wisdom na me say me so wisdom so to mre bi a onu obi ku e ma ne nsan so weti me ka no eti me ya ba tan esikese ya pa so me de ache na we no osan ko hia no na kora na si Africa mu koda go na ma wo mu na o si ya na o tokoko o jina koko ni ho na oni ni krusufo ne san betu hia ne so wo mu ne na ekono na boy ne san ma
ebo sister nyasa mketo already in fact nti kafra nti wisdom sorry than the other side ho na camera ne emfa than when you TV ni say ya di kan extra ne mene ana de ebe de ni tiri hu na ya de bo no abo na awura mu a ya were ho sa no oh doctor no kura say akomododo nti eno no wisdom trance wisdom is what na o e be ma mu pa o iya wo mu nsem rede oye be me mu ade akura we be ya na di ade no ye ya me ba ma me ne wisdom then no mo de bo otirim you say free one no kasa o cha me ha se kan no me wo park so be cha me se kan no ana me nso then no wo be cha o se kan say ba me te park so hwe bo ana on ne squad for no mo na me shi wi ba no mo USK we say wisdom be kan ya ho ne enko shi wi ana me se wi nya madwuma ma me ate me wo ne say ma me mfa me ho mo bo wi boys was here na one ma ye jimi for your team lele bonsama wo se wo kan na me se me ye bonsam ma shi bi mo na hye mo fa mo nto kwanti mo nkomi mfi mo me ka na o ma betena me nchen di wuru me wo me ana me jiga me bo mo wie na USK wa kofi an o bo no ka me ka no me bo ne ka o ka ne fa hen just because ye nkwahye na me se be nhye me ma me atumefo na omudi huru so Jimmy sa no me de friend I say what me was ko fi oba say wisdom we charm ni na what the second twa me say sikai bensa e sikai de hidi e blantan kotokuru pa na odi betwa wo no na nipa ni ho amanfo bebre ka se wo mu nim se nko de ba akola ne so a no kure ni na obi akotwe sikai odi sie ansa na obetwe ya na fi se e ba bia pete mu sa de e de no timi sneaky through nipa no de sikai no eto oti ho no na wo de onim so de sikai de e ba obo wudi na wutwa wani say obi fufuro nti obo mi do ka wisdom na me dey say madam fufuro bi mi cha me ni yesi ya no di cha me oji o cha ba ko pe so we ye ni sen ko de timi me na me yesi na je we wi no say yesi na me mensaje ni ju cha me nsem ani ade ko hospital ya de me ko hospital e free o boy no wahu ni biem o cha me no e cheche o hu me no say tata me de ko to wa pe ni me ko na me say da o ba eske o hu me o say tata me o papa si nti de fo asem ko wo ka na nka wo de sika be twa wo ka na no so de sika ye 20 atika sa no papa kan ye ana me ko ka chi na e ka ne sika twa ne se ade na boy no nam ho freely ayanya ne hwe ayanche no mame ko hye abronsan bi wo ho sa abronsan no eskamani bi ni si ye ho na obi anti minimum reasons nti obi anti enti boys ni kogu ho no mo hyehye anti anwumre no mu pie kromo ana no kromo timi bajeje fonso nyina sister me bawo Sunday no a yede bo on do ti de na wo ye sana me si Africa mu fla akolo a me si Africa mu bebo bo no ana me ye se me to kokko enti me gina kokko run no so ne squad for fili station ni eni mu bo mba mo si hey wisdom una okwase a waka chire fi ofo se me tata wo no me si ntimi ngo ka pe so ye sa na me ko was nti eno nti o so ko kama ye didi matam many da mo so na ma bo so di shi me tiri ne squad for no to share me so bo me e ma bi chi me ko share ne dem kama me na nchima share ne dem ngo mo sa di due be shi me tiri ana obi fa fun friend ne sister na ne sister dimirika koye e ko fa ne di moja na ko hospital and stand o frame me akra no ne ma me ne papa we o ma me waterful ana papa de wote ya francho na no a we baaye no we ne sa baaye no na nwumre na me baba ne se wo hia no baaye wo suro tambia na bibi wo ne ho ntu osuro o hia no se SK enti minue wa ya woden de ma me de aba ha tuturu no minue wa ya woden wo se ai unia no ade ameye no de abeto so me ensa no se doctor bi je ne nkwa krampo na o ni remfida eti wono ani hu nipa ka kire me mpesa me bo nipa ndidi aka kire me se mama ayekon ayeno se yesa mama akure bi ano anya no nipa no so me bu na oye nipa kese enti me bo for the first time we twa akoda yi mene posi anya ne hwe wujai ma ne kaye wode buabo ni tirim mame e wadanse fo anya se we wadanse ni emra nka ma wo se ni se se winim bibi akura ni mi hu no
ɛna obi aso moame me ode ne maame number ma producer na ne maame number no me phone no ne yera ni kunu no ɛna me call ne ho ko ka kyerɛ no sɛ de asi ne in fact manim bra na oye bibi maame hu sɛ ha no enti wo ka kyerɛ me sɛ memfa me number ma no efri saa bere nkɔpem anwumre obehu de obeye ɛna me pesa me ba enti me kan sɛ me hia maame ne number ɛna wo so obegye wo maame ne nua bi ho abrɛ me na anwumre mete ne nka anwumre ma nte ne nka na otwe aba me frɛ na onfa me call number no a wode ma ye no producer say o ma frɛ number no edum anope wedum no anope me so me frɛ o frɛ na edum ho. Okay. Ma agenda be a way to be a men can hurry. What's the boy need to say? SK. Okay. Evangelist Piao, Naima, Nhyira. Naima, me wo interest was our case in now we say collaborating some day. Me na me number 1. Yeah. Brunkum Afrancho, Krobo, Hemai, and then Ajo. First, all Afrancho to me call Krobo. Francho Krobo for Tokadi. Yes. Squad big and your master. But one thing I meant to say, these communities, they say Chronom police station or Chronom. Afrancho Kwane will pay, police station will but vagabonds are a good crony munions and get out. Naima, the message will be an essay. Obey me about home by. Ghana police in its station there. Is what they said here, you're the signboard. And I see Afrancho police station. Afrancho station. Obi will be actually in a form. Actually, form a cast, Jina, actually, former didn't be true, move by Faber Bia. I am mindful for Mokana police in our head. Police in Ibabi, no one. Only a man one shoot. A man one shoot now, or Bab or Banos, no Banos, make any steps, make boom. Or Babesia, no man in a go. I'm not where I want to. For objection. Oh, Menko. Mammy, Chrono Martinum. Intina make a Martina Croba. I know them. Broad daylight na 13 14 15 na ribu bo manu abonti onye sa na yo naima ade ba ko ne se na ni that naima dan na ndia ye se wa hwe ohun dia yi na se wa hwe ohun dia yi na wa hwe ohun ya ene ya na nye yi naima ade ba ko ne se mami na se yade ne ko central ayifui o me ba somade bi na but anti rob before na idea o me form nyina no ma ko form nyina adi o muduma woni pesa mekan from Afrancho Krobo ye fi obi betwa waya o twa waya ni wi na mko fi o nam se mo suspect obi ana o mo se ye suspect akwa we ana mjina na me ye ko ana dwona na anti Roberts be fa no o mu tina busuafo chini be 2 weeks no mu hu no oh what the man na since then na obi ba oye autistic child sani ama no de kromo ye mfa sanko ese o ti ase kronom especially kronom se o de wa odim krono o do sanko o ye jimi kronom ye mfa sanko just o de aba no bo bi to o ansa na ehun se ho oden Afrancho obi abas na obi na ma se kan sha no ayesi konomu a asema ye ken Ghana police yenim se mo ye adwuma pa o nso be e kwa ne de ye no mu kra ye timamufo ne binom ye yam hihye pa o ayesi a wo na squad we and squad langa no what shoot from say hey so we am me se ma me panimu bi ohun so mo ba water me sifu say ne nsa pa na mo say na I squad to squad uni squad akrono utim no shut up boys na squad to squad Afrancho Chronom police station any Afrancho police station enim say mo boy adwuma pa nanso baby a krona nhwe ya dakro ebeye to say civilian against the state yeah me no make a kire wo anu ade o
You bet me a police for no more honey. None will say, I'm the reinforcement by no more TC crony. I call the other side so much chichi boys. Adriana, no, I may. Yakasi, a coach boys, you big police in you more. Or be fresh squad, Libya catch room say, and they are bar. Wow. Oh, and then about Massa. Oh, more barber chichi for now. Police in Libya cruise in Libya guys, and they are banty. And the evidence is there to that. Don't you know? Yes, you presume Mr. Sanity, you at the same dear. But baby, I can't dear. Auntie Robin Fwana, minim openia. Otimi tina sentene say yenti Auntie Robin Yamin Shirano. Sante Robin for Mark Cremu, but I'm not down the crow from here. And Auntie Robin and Capoli, you crow from no Jato Cronim. Yeah, Auntie Robin for coffee central crab crow from come on fairly easy. That's what you heard the boy no. Or sakwe be as your penny. Oh, I serious. Yeah, who one I am free when akure omu tata no no mu so ni musa no no so na ni brea no wa de ne se no wa ka obi o si an wo kwa e be frefre akura no won sister ma me ka sem ba ko bi nkire e me wa francho na ye frɛ me se me mra kire ho me duru ho abema bi de sekan awo na ha na ne nso no abegu na ha wo bari me ka me kire on ka me se me ma kwala yo me se me ma o ka me ma sister e wo de o gina o sa akura we na asem nye na wonim anwumre na na me se momo ame obi enzi won nsa obi mu ame wa na wo mu mfi mi na me wuru on shirt na me yese na me de chichire so na me kura shirt ni mu sei na me se ho ahome mobo se ne wado yete ho me mobo na me dimirika me hu baby amai di free ye na mai ne ba so ne fa bo ame ti ye duru kwa ne ho no na me nya taxi na me kan ni she mu still na me kura de ni mu sei nti odane ni na me se da bi ni nso na pie nti fa mi ko ji emergency nti ye ko no me se wisdom when you should be was there be me de sa kika sa traffic ye didi mu sa na ekoduru ho and I know ye no surgery me ka sa time no no ko tu ni pakro no de se kan ne wo no anu wo jane ya wo mu konya ne che no ye de ne ko ho no mo oba no onye tutu onu so onye tutu asam sa o sister aw meba mama hwa de sa time no wa ko school apon abasa amre kra no osa no ko school wasi ne shuku atare awie no se mami ba o mami ba o de ye me say de ti o awoyo oni mi ba ma bia wo kro ba bia ko wo se wo ma ni free area wo kura gonye sa de a wo be waja no na free ho mi wonu abema o se wo ma ni free okura ba so mra ye je na adwen kura o fo nti aso no wo kasa na wo ba ne so a e wasam ko no so ye bibi bisa se wa chonche se kan da ne de ne sa wo ha na ka omu ye ne sa no akeka wo mu si an de kwa e be frefre ge bi no o kwa e be fre so ka wo mu na me se meba mama meba ye course bi ye course bi se me nya message bi wo me phone yi so se na if God permits okay Nanga mpese me bia homa ne tum be 3 minutes. Yeah. Na me hwe Chronom Afrancho Krobo Bronco Pacha unim na frefrita for me ne wanya baby asem yesi. E ho na me pay information be free ho. Chronom Afrancho Bronco wa wo de wunim asem we hu bi wunim wisdom enim asem we se hu bi no. Frɛ na me hwa de me srɛ o me de bre na ye adwuma ntimi pa chew. And family brain ni agro 03220 835 818283 0322 obema information sa akoda na ye kana asem no what TV ho awon hwese se a wow SK one you are watching me, I'm watching you. Why 0322 okay my mary say menyo bia hello me don't food you free Mejo so. There black away there me sloppy me kasen hwe na so makwa kunya the same case wo ama nyame nko a. Bro no ben so a. So mo ko kunma fan so. Then see here. Na ima. O say movie say na nse
eja ma so mi na eja me ne ma do de nku bi nam South Squad hi wo mu a omo na de nku na di agro paint omo nim no eno ani o me nka bi hye you say we free after time ma pa omo de ba no nyamia ni me jefo ene me bofo o selisi form ba ko bi wo mu me ni no sawaba wo na o si ni nya na mo chere no anye fa nyame nko an ka ne kama yi ya no ma pedi ubeko dubedrechi majai yo mati mame fafofro hello good afternoon good free chronom mpacho chronom fine ate o abunya kasa mitio you go straight abamba no so mo hwe na ya wo ya magin kwam no 7 ko ni you go straight pass at least for my you ko na company ko mo yes and na yenche mo na bibi ya o ba ko suspension you know on free chronom ma o say abohia dey wo kan yan so metere ma men try me last one Fafu from Mami, hello? Yeah, Joso. Udi you baby afrefi? Yo, wabojo ni mikasa free tickets. Dabi wadarma medase. Me pe obi free chronom afrancho area ho. Hello? Hello. Me da fu udi baby afrefi? Me sa kwade. Sa kwade free. Afrancho. Me ni woman no pa, me ni kura tena chronom pen. Ufiri ni fia. Na uko mishi watondo kono wo hono. Okay. Ade na woni mfa ne ho ne ba ne ho. Ewo mche ne ba no na ni ati che ne o ka no na de die. Ni adi mfa se woni nkura ni di agro sha no. Ne se nkura ni en sana ni bufu a ene obobo. Na ho di e ba sa nso na boys no e ho afranji na group. Ano no se do ma America no na ade no e wo fom ana wo pa agro. Ejino se okone se wo mu yesa na no ahwe wo mu so na no mu so mu group da ni no mu so return back to ono nje ko basa na na se ono to pese defend no no de na no keka nje ko te mo de madam ya keche street no mu lu bi no mu ye na mo ka ho atem na no ka tempa kwa ni de pa de but say ono yi ni sa no man de onye sa no man jo me da say me fa last one hello Kafra ba kunka hu hello Udi baby afrefi na the rest am ka say him mai I fine my francho him mai ko ntiri bo to to asam ne dey too much ni wi no ewia wupie kura na wo dwere ho say o mbeba wura ofie omo ha ya pa yate yeda say yenim sa Ghana police madaroma rapidly mo responde yenim pa because said ye can no iti mamufuo pi no ayem ensuru gujemu a enya asem keto amadaroma mo nso yemu na yenye no sa na abema ya wadi akoda ya wu mprenu die mesra mo mo aye na mra no ntimi ye adwuma ekobasa na yenum nyina yehunu ne yenye yenini sese ye be dwane akobiem etiminim said the law will take its course gradually will fetch them out. Syntax tank ya tanka unya bisi fia mefie ya nika no na obekura wonsuo no wom debi anache se nsuo no e flow fie onom tata me pacha wada ya de na hyenso de ohun ya chechede nationwide the whole Ghana ye 400 agents ya to onom apiti ba bia ya kire se number ya me de be ma wo yi wo freso a wo betimi enya ye agents do bi na ne wonu makasa ya number ne ye 0244 335 168 0244 335 168 Orion Cyrus Publications say woman wodi abana ni GES standard ne na eko syllables no a na wodi aba crèche boost nursery 1 and 2 kg 1 and 2 primary books ahodo ni nyina wodi bi aba mesra wada English de be English ye mreye
English language, mathematics, creative arts, Ashanti tree, textbook Ben Albany here, Bemana Dishia Konkai, Mr. Wada, regional capitals in our branches, our honum. Your number now, Frey, I'll bet to me, and 0555 313658. Uber to Minswa Fraser 249 411234. What's your Juma Quine at the Ho Emma or a university graduate? I will pay a Juma Pachawada, Bomodia Nefre 0595 534760. Nanny and Chichenko. Obia Jammy message say Akuko space area ho. Jehovah's Witness for Kingdom Hall on the street, and on this street in there, between the hours of 7:38. Now, man, for Timoto, so your operation side. Yes. Just see a message, neighbor. Yanko Faith homeopathic, na yenin komokaka, doc, Memoquaba. You so baba. I say, we are seeing Kushiago, event. Serious. Serious. So take him, Mr. Wood Dine Cry, would just dine a hole. Nancy would dig up by a sober by now, for Afro, and I use ways in your phone. Serious. They said there was editing. You need to go back to the basics. And when baby will be in charge of Kokra from Faith Homeopathic Clinic, Emma, or tea for any wash of phone. Okay. And then so why thank you. Did he say, and rank for a quadrille money or vows? Now, say research be Ghana. Let's say after every festive season, piano, OPD attendance. A cost for the dinner more no running from no. Yeah. Now more picking infections. Running from my baby auntie. Aye, almost. Oh, okay. A DD, a running from a DD. More any patient. I say COVID by no. Nenye, but a disuni a baby by a boy pa. Okay. Chiana and Chiani and Sani or sanitizers and you should never boy pa. Yeah. With me show your tenants are no chiao. Ebian so you feel anyone or the bechiawi. Nina, I want to know. And you quite a so what is Obi free down. So I say, one more 5 minutes. Told the beer or talk. A dear crowd, traffic him now or tired. There was one more time or traffic him. One and such and baby tea. Yes, I will tired. They are not the Kuyaba. Can't come fruits. So what I say, Intino, a buyer, no, at the attitudes be buyer, at least. Now a boy pa. Okay. Now, and no. Ena ene asako dedi nanso so no e wo se wo ankasa as an individual no utimi inculcate certain habits ebe boa wa ebe ma usuban ne wo lifestyle ne wo pomodin sem no ebe wie peye eno na Faith Homeopathic Clinic this year won say afibia 15 last year na self-care awareness. Okay. This year no ye twini padwene see the importance of health plan. So yeah. Say we need a health plan to survive in this age and time no. Say without a health plan no enioma ebetimi akochew. Nti nipa bia odidi na onum su ahome mfam no you need a health plan. Ebe boa amo etimi a program ho se de be ya bibia wo ye bia no ebetimi akọ wano e de amount and nti Faith Homeopathic Clinic say as part of bibia ye e de aboa obi a obeje ayarehwe wo ho no we are depending on condition how de buy no na a health plan e de amount because obia ne yare ne de ha na ordinam de ha obi ne na ha me and nti no de ha no ye be ye ho health plan in terms of aduane a obedie lifestyle changes e be boa for example obi person lose weight but eduana joa indomie ni kosu ayache obedi emboa yen ka say me ndi indomie ni kosu ayache but me need na joa wokoda. Okay, so this is just an example of lifestyle changes that you can ebi no ebe boa and for example when you hepatitis B ABO viral load and replicate so sorry and ntwenam na carry to benware obi anso nim say viral load and hepatitis B virus no over na mona na wo feed no. Okay, nti eba na viral load na wo num no pese ba fom no entimi ma fom da anwa aduane a wudi a pese ba fom entimi ma nti nyina depending on oyare no yare bia wachiwade ye cho yare na chiwade enoma wo ye be ma yare na ide akofom and some medication kra aba. Okay, it's medication kra nyama no there are certain lifestyles a boa ma yare bitimi kofom and no Faith Homeopathic Clinic over say holistic approach. Okay, akwanya sepia ye fa so yare no ye employ wo ho na ye de aboa ama yare no akoso and unti Faith Homeopathic Clinic wo say wona say tatai ukotodwe ya ya obi kwa po de wo say ukotodwe no ehunu kakran eho aye teme chese okwa ne nanimu anasa ne nsanimu a obre pa so to no bo ase ye no boko wo say curve no so ahase ewewe yeah cartilages ewewe ensu e wo ho no ewewe
ne nyinaa ɛwɔ mu sɛ enyini wɔ hɔ deɛ nanso so infection paa na sɛ yɛhu sɛ ɛde saa haw no ɛba ɛno nti bra na yɛntumi ɛmboa wo suddenly wotena se kyɛ na wo sɔre a wofili sɛ wo part of your body bi no ɛhɔ ayɛ wudu wofa bi agyene ɛtaa yɛ wo saa tremika ne fa bra ɛntwɛn nneɛma bebree wo ebɛtumi ayɛ home remedies ɛne nneɛma ɛbɛkyɛ lifestyle changes ɛbɛboa ma ho atɔ ɛntena hɔ ma adeɛ ne mɛgye ntrɛ ha nyɛ nsamu ansa na w'ani abere na afei wo ne nam baabi pɛ mmoa saa bere na wohu nsɛnkyerɛne nketenkete no na watu anamɔ ntɛm paa na yɛsom ne yɛboa na biribia ayɛ woyɛ bɛrima wohu sɛ wowodwo nso na wokyema ne bɛyi woankyema ntimi ma prostatitis ɛbɔ wo pona no ɛntena hɔ mmiɛmfa kateta nkɔhyɛ bɛrima anim ansa wonam hɔ mu mɛsam kora kɔfam dada yɛsan de rɔba kɔtum adeɛ na wobɛyɛ ɛsɛ asɛm a na wode ba bɛhyɛ wo yere ama wo yere abɛbrɛ wo fie afei wodware no wɔkɔ baabi a na woyam hyehyɛ wo nso so no wɔnkɔdi bɔne biara nso wonim deɛ ato nti no asɛ wonyini ne biom yɛbɛhyɛ woyɛ bɛrima wohwɛ yɛ ɛma saa asɛm yi ɛmɛmɛto bɛrima bi wɔ hɔ a ne mɛma asɛm akɔ fam nti ɔpon adwuma ansa na ɔbɛduru fie no ɔfa nkyɛnkyɛn no nom pills bi ɛwewe agoa bi gu so na wakyagye wɔ abɔnten na de kɔ fie kɔna sɛ ne yere ni hɔ a asɛm aba ɛbɛserɛ saa nneɛma no nyinaa ɛmmoa ɛma w'ani bɛfira wopɛ nneɛma ɛma mmarima bi ani fira wɔ mpani fie so paa aphrodisiacs ayɛ taa fa ɔfa 5 minutes 10 minutes na ɛgya ake na ɔde kɔ no ɛno ɛmmoa ma wo ba wopɛ baa wɔ ɛno ma wo ba wobɛyɛ adwuma no nyinaa ma no akekam biribia but kae sɛ ɛfɛ biribi palpitation ɛtwa wɔ anim hɔ wobɛda bi so hɔ no pɔ no wakoma no ɛbɔ wontumi ka nkɔ baabi anso no wakoma ɛbɔ afei nso w'ani no wobɛposa saa ahwɛ a glaucoma ne de ne ho abɛgyim ɛmmoa wo fabra faith homeopathic clinic na yɛmmoa na yɛntu aseɛ ɛmfa ma wo ne nya wo mmarima sɛm pame a biribia how near many be and count for numbers we in the fray 0244 58 38 59 0244 58 38 59 answer 0540 710 940 0540 710 940 branches across Ghana. I say two more branches ever. Wow. Two fry better branch ben baby awo no na watimi akọ na akọja ya hwe awode edo mama awode tenya ne pa na ofurisi pampe na wo pon wo poso de chen bibia but make us obi experiences had be for a long time okay so koda ya re mpaso a ade a wo dwuna ya wapomoden usika ojapade o plans o meetings a wo ni na wo kai akwantu ji se kai empaye ba ko pe hade ma me ho tomi it is hard na wo apomode no bo ho ban but faith homeopathic clinic be ma health planner ye dey boy ya re ho ban no ye preventive aspect no na ye say it treat curative aspects so na bibia we pay okay doc fa akọ on ye ka so so ye be chat fo nyina all right we say ensama ye dey atu dwa nyina no say wo apomode no ebe gina mapa ana ebe sipia ebe we pay ya eya na immune system ni di dwuma pa okay me no ka se we bo ho no ma wano no mu nuro bi ama ni immune system no aw ye a compromise immune system na ho de na abafom ni immune system ne ba fom no oni pakro no team no won so be sori no tem bia ade e fe no mreye e wo ne so won so ade bi ode ne sabeso bia no ne ote se ne body ni aye hojo ote se ne body no eye chese atoba ha obi so ho am no ka se wo digestive problem ya se ne de ne constipation ayimtima atena ne so ache wafa fedru afa enso ne de no ntimi nyingo no obi so wa ne de na diarrhea ade bi age so no munsu ade bi ebekọ ne yem bia no na eba abontin me no ka se obi so de ya recurrent infections infection eba na ekọ ono madro bia woto na ni age a wotie me ohwe mtisi na ni age but o se o kan hu se ebo okokọ se immune system na yede ayi weak abafom na ho den na abafom ana nyame nyansem no boy no o de kan ye ho se wo ahoden ana se ye adwuma ya re nkitinkiti bi a boy na ana se symptoms signs and symptoms na ebeda dia wo se wutu mi kan na wutu na mo ba faith homeopathic clinic no se immune system no ho de anke be pamo sa ne mani nyina be se say ya re bi abam bi te se cancer mo HIV mo ne sa ya re na ba immune system na compromise no ahoden abafom nti no e ba sa no nipa no ohu de oye no enti sa infection no ko na aba eno no wode to wadada mpan ada ebe kana to wo no na e ka se yare bia incubation period wona hwase ye de ba ada ebe kana to na fe na no be hwe feto homeopathic clinic kira kwan enso obeba ne mu aye din enti ebe so bi biara se de afi we ye promote anase ye fe ade ye draw se o plan health plan na ma no
tumikafo ni kyerɛ branches na so ye bia ofa number na obɛfrɛ de bɛma no kɔ free screening no de bia ka free screening asɛm no ma me bi ba last week ya ɔyɛ ɔsɛ doctor adaka sɛ wonyare kra bra na bem sɛ obody mu yɛ ɔyɛ abɛ massage obody no na ɔba yɛ free screening ma no sɛ ma me yare egu ne ho na nyɛ yare ketewa ɔhɔ ne ehu yɛ ana yɛde na to nnuro so tie bɛsɛ obi biara sɛ mo take advantage and twɛ ma yare no mpo nya dɛ ɛmma bra na bɛhwɛ yare ne bantampa na ne yɛsi ano nti sugar na akɔsoro a doctor chichia onyoma bebree ɛno nso obi ada gina ho me no nkɔn bɛsoro adwo so mpre bebree ansa na ade akye no wodi na wodi di pa so still na so twa na ete no tumika ba faith to me particular ke be ma odama sugar na yɛden aba fam na anim sɛ akɔ akyira o sugar no sɛ obɛma no anasɛ ma obɛma sɛm kɔ fam no ni nyina etimi fra wani o sugar no kora akɔsoro mo na etimi ma nka sɛm kora yɛ oya wow eti de bia na arthritis ne ade a yɛ frɛ no musculoskeletal pains na yɛ ka ni nyina no yɛ onyoma bebree akyire immune system we kora yɛ weaker yɛ fra de bi rheumatoid arthritis ɛno na de ba immune system na yɛ weak no kora etimi ma obon pain eti ebe so biara ba biara wo bia no ade a yɛ frɛ ne sɛ ɛyaw pa a wotin nipadua nim no tumika bra kuma se santasa hinema kokobi 8 mo ye kan say no na wo sa wo na wo pe yo ba na ye be ma ni nyina mo de moni e kire honom obi aware mfe bebre ni awo ne ma no awo ne ma okay be ma no nso timi bo adwuma 3 hours 4 hours on paso se de ka ka ye no ko no num se no na be bo adwuma no nche so betima wo bra ni ehwe nkwamo ano so mo ho de on betima nyi se oba na wo ba no so ba ma ya gi adaje ahwe se bi wawudie nim sɛ nkran ne ba nkosua no sɛ produce yɛ nkran ne ba betima atana obi wa ne de ne ba yɛ na first trimester 3 months di kan na ɔsɛ sɛ okay obi wa te kam kran na kan no ɛbɔ bibi so na fa bɔ bibi so kran na ɛbɛba abɔnten ni na ɔba ɛbɛma wumro ɛwɔ bi ɛyɛ ma aduro bi ɛfɛ ne sibisi fuga saa yɛ de paniɛ no saa paniɛ do to so yɛnsa ana na kran na wo ba ko wie kran tinya wow biara baby a wo bia no esa me start wo me de entem ya entem ana oba so ah okay oba nkwa memba sabe be wato ho baby memo to me nya obi a na say me dia go face no tebe so bia baby a obi a no fa number ni sisi okay o dia brand screen padua ni hu yare na wo ho no ya ma wodu ya fa preventive measures no so nka ho na wodi so a feto me particular me dance no amra tia we bi mu bo so yare no MTN number near 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Takra the area na police station e hon need adwuma na bogo so ye old asida clinic station or Kokufodia laundry manager show Holy Junction Accra so too Antioch Junction ope ana Kumasi Air Santasa Hinema Kokobi 8 more ye dwuma dia ye din ntin ana ma branches no for say beka ho na ye dwuma die nye kama akebe ye de ko nim sa chebe so bibiara o mo take advantage mo bra ni pedua ni mo okay I was for a faith homeopathic I say and I acquire no TikTok would you do TikTok and no about faith homeopathic ubenya videos ni bi share na wa like na wa share na aboa baby I dream no yen twa ye ho na yen kra kakra ye koba di aka ni nyina ye de beso so ma ye twa ye ho basese ya oh yeah come on Nhyira 104.5 FM abusu adwadie bra ana edu suma menka o so brajumedie ana osugu so awutie ya gusu a wo hwe yen sabre de me bedi dwa no edwa na me de me se wada de me hia ne se wo de waso ebe fe mo me eba ne sa na wote wo de tantantam no what is dwama so ama won sa aka wo de value man value vite osteolife value vite Platinum Plus, Value Vite Value Woman, Value Vite Omega-3 Fish Oil, Value Vite Immune Life, Value Vite Beauty Plus, Value Vite Astroless Plus, Astroflex Plus. And your Value Vite men no care. Mera for enroy na your Value Vite edin ba ko pe na edaso Former Trans Limited and a dear papa abreya and ya some keto onye bi na no ma hu se ahoden mu ahoden na ebi abani pede vitamins and in room pa ahoden no nyina no ahye edren mu ma Lumatras wonom de abre baby vetom de abre no do gel one mo de abre trouser 400 tablets in a subset ne suspension mo fanche me ne suspension no ene me ma me na efiada ye kasa enye hwe
suspension no ni nyina pharmacist wonom e di abrɛ yɛn ya anya asam kete wo so ma saka bi e wɔ pharmacy any over the counter medicine sell bia onim no na wakɔ ama nsa aka wo de wo peni doso po etu so a wo betimi afrɛ pharmacist limited your number e didi juma e 0561 088 666 and I say 0561 088 663 pharmaceutical wholesale bia wonimu no wo de wani twemu a doso po wonsa ebeka medafo mese akonya na ba na wo de ho agimu bi sabre de e adwuma mu akonya na bia o multimedia fidie ho ase a ye pese executive adwuma we se bra na be adwuma na watua ho ka commission da so kakraka wo ho made a wonsa ni nyina ya wo de a enye obi na be de ama obi wa e na wo fo wa de hia ni application letter no for be to insure from your front desk no enim what marketing ase a 910 wo de application letter na ba ye kenkan mu kakra bi na adwuma ni wo de ya to hu ni de ahye wonsa na be your number me de to just send mu kakra bi a wo pe no for any information 0322083570 0322083570 prostate enlargement and cancer tato sexually transmitted diseases stomach cancer malaria the body awon wa ye de amabema na wo ba tutumika no for ni tremo e wo executive herbal hospital na yɛhwɛ to sayad wabɔ ne nyina asɛm fama abɛfo kwan so nkoso asabre yɛdu numna ne ahaban sɛ yade ɛyɛ executive herbal hospital hɔ a ɛna ɛwɔ sɛ wode wani atrem ɛwɔ hɔ scan ɛne laboratory ho dwumadie bia yɛdi prostate kidney liver awode hepatitis B scan ne test ne nyina no ɛtɛntɛm paa na wode wani atrem ɛwɔ executive herbal hospital yɛgye osika ketewa bi ne ɛhwɛ watu yadeɛ na sɛ de ama kum ase yɛ ose pɛ dɔte ahemfie ne hwɛ ne mu pɛ ne ɛwɔ yɛ number yɛdedi dwuma sabre ɛyɛ 0240211709 and I say 0558228481. Apostle American for the ama war a Pepsodent charcoal and I say Pepsodent herbal toothpaste. When you be true, say when you say a two a you munka a paul says from our son a pay fita kama and one more words now Simusa Simunano a two I said the free one of the mount. A yabusian for Biantobi now one fan is a shop will be a bell no Ubania Biato. City Bian here to Apostle India and the Pepsodent charcoal and a Pepsodent herbal toothpaste. Furniture one man no rubber yeah. Nabusebia Opebiano, Yanfa Emma, Whoop commercial loan, personal loan, group loan, SME loan, and Quaso microfinance loan, Bosiane Dons, and Yazamaketua, and was all doing Nichemu, a manano robanga share, yeah, Nayafa Bosiano Emma, current account, ye savings account, and Quaso microfinance savings, and it has also savings, and a fixed deposit account, no, Nina ye bia, and ya Asam Ketua, your head office, Ewan in Lorry Station in Shanimunia, as of marketing, so ye be VVIP bar seminar, Emrom Espresso Buakwa. Tafo ena bibiani so ye wo ha ye di juma ye number ye di juma e 0208 007254 and I say 0243 270734 service beyond expectation de hunu say e wa any amana no rural bank. Okay, amana no rural bank ye twa ye ho ekokoje nkratro kakra na yakwa be abedwafo atena se ye beje wono madwe nhwe comments na hodo e ba ye nso meto mebo ase na makinka ade pa bapa or say evangelist ampa Ghana police for be no my it's a signboard sanso na de po bapa okay ono ne de na makai no na ma bat was intina me de mafiku masema bankan me mpe ha ukura sa group 790 ene gang no me de me mpe ha insura vigasti was say yera ho nanso ye cheche obi asika brantie was call away so kura open madodo Abia side chicken huni abro sa no anywhere him fasa. Okay. Peace lo so hima when my affair anope ewie one efe pa me da say papa Yankopon shra pa Rashida Mohammed was Agnes Emisa was no wonder. No doubt that was SK no one second team so ni trimu kan na dwenye piyasa. Aba Sahara was we obi ba ompeso mu kunu kwa asamo. Okay. Nana Mapia was say, hey, Doctors Odum was see way a serious pow. Juliana Sam was say hi. Rowena Ba was say Usha no na no na eye womo esa. Ebi ka ho nenso ebrepe wono making kind de amamo big mama. Faminante. Yo, and every idea, ye share Dubai for nyina. Okay. Na mama mansan so tie ejuso echia no oi mama ka baba wa we yasam kakra se me hwese de ga na sha se o kan nsam na why no ho gang leader e wa busuanim okay
but umuade se bi onua no eyare ne ho anya kwan e wo so ofa so no papa kasa no okay hwe papa ne bra wabo on se o se wo se wo ka bibi dia ne nsem ho pa ye beka obeti no papa kasa sa debi okay ni ye bi kwa ne bia mama wo papa no pese o kire se wo mua o o se papa ne se bonsampa ne ne tia no akola ni muade enti wo hunu se de enye ne di opese wo ye no ene be papa na so la ye baby okay se woni papa ne ti yi a ke bi a medru sabre on se papa na em se mam yenu no no ma wo yeah wo be hwe na we line no monye correct okay so be hwe nti wo be hwe no aha ba me hwe se de ne one ne papa ne kasa e wo radio no so a aha mponi o na be ka mo mienu akola ne muade nti omre ne ho ase okay na papa no wo pese wo be boa ne nua no a na papa no kwa ne age 83 die no betimi aye well but me the kind na me finding interest to me so tete ha man to betimi ne ha ma no ahwe akoda no say no press obi tete ha ma ko be woni ye bi hwe wanyima ene nipa aba do mo fi so mo ye yi o nipa aba no mo muade o okay meba esa ba ho evangelist ma me 1 minute na ma nya ko pon shira objection meba pacho yenko you see machada me de ne be ya de binti dia big mama kano me kan kakra abaye ne kasaye mu no ene ne actions a wo ye nyina chese ase opese odi abusua no so chese o na o aye no ho se obi aka abusua kasa mafo ai o ye communicator ma abusua na mum ye hu ne se ye papa yi wanyini se de o ka ne age se de o sika sakra utimu se wanyinye se bi a o ka ne keke wanyini eno nti no one e wo se odi buoni ni die ma no two mo maba wa ne mranti am wanti mo nya adwuma na mo adanti na this age papa wo so no ane sa be twam minti hona se because ababa ya oti he ya ni hu sisi ni hu so wuti me nya adwuma so so do nua na sa de wo kan dia ani ada na wo hwe wo nua no na wo kra mo hwe na ebi nso mo papa so papa yi ka sa nyina wo se wo mu ade nyoma wo ye nyina wo fra kra wo mfi na ni ade na se nsema papa ne ka nyina no no kra bi wo baby eno nti papa no so so se ni mo ne ya mo ye nti na manyoma bi so ye de esisi wo mabrabom okay meba mame bra begina ni say na me fama on 10 yes say a month of love ye gusu a ye che ye mame no mo de ama kunu free mo dey say 23 years and what's na say one worry be one yellow go leg cry oh all right and ye de achede yi ma wo bo so me February drew bi an wa kai say yes your bridge me de achire wo do why amen 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 mama akopon sha pa betimi akwaje wa ho me amame all right mama objection evangelist pacho yenko Naima Ohemaa batampa yes Ohemaa nsafo odi fo ba ko pe pia yakopon shira me dase basa na se obi akometi obi akometi be obi amani yemashi Naima let's face the facts okay face sure abrabo mu no there are certain things sebe otena asema ne to a we yejimifo okay abrabo mu ye woni ma bebre ho a ebi apene so ma na di no what the jimifo okay Naima so wo me hunu se watwe second ba so peso kumia second wa American ku okay Naima mo bubu afo mo fra bi self defense oni se nyamsuma wo ho but nipa bebre yan Africa Christosum no eya ikolo okay iti me fra ni Christosum kurase ni office osun nyame ya mentena wo se me pastor boru amaso dem ko wia ogan me twetwe wato wakun wa abotre ne wo mo oh Naima that is their problem retract that for me me say if you enter my room to say oh baba wia me na oh baba that is why I telephone my police tell me eya me demo that be monyasa enti bebra yedia ha me ka na mtimu police station o che odia na o de ne ko Naima me ka mi yusu odi nyansa ba ka no a me no be kasa boko ende no ko ujina mi ana me sekutade
I am telling you. Nine my you been at you. Yamakwasi been try a person. No question. What did Jimmy Ba? Mary proud to me. What did Yan Saba? Me won Yan Sabebra, me de bema. Okay, yeah, but then I can't open it. I who you na say no na my boys na ban. Ona mana second no. Yeah. Boys na ban on na ma. Oye ne tro mo ni koke ni wia. Second no ho. Osia wa. No question. Odi na him ahwe. Ufu na waton iPhone kura ho no. Odi apaso 2 CD. Odi age. What the man call person dey awo. Apaso 2 CD no dey gina so fa phone no mame. Meba. Come ya muga order. Mama mra ho no so na menye wadwenche won koma hodo ya di hu 03220835818283 mesraw ma wadwenche no enye ntientie na no bi so nya kwan enra so bi Eric Faminante na yenko. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Baba Hamidu. What say? I'm here to mama sir. Bako wa ha pacho yetiu. First case in the Hunya by second case in the Mekabi. And Brazil said police for no, Ombe you my filo, or Martin or Watchet, or my father for Basa, or you my filo on Mafo from Tia. Yo, man, tell your kind of city, so, hello? Oh, me, my yeah, Joe Fakwata. Oh, me, my sumo kufiase, no time coach. Oh, me, my man, what be your phone in a money, Juma. Oh, me, yes, you say, ya or Bowie. Miss Reno, one ya butre papa. Sebi, the real is no about Pekasano Krana, Kamekrana, me won't be cra. Oh, me, so will be a Kamemuano. It's in me about one ya butrepa, and all Paka was 83 years a day. I hear from Uncle Yajuma, no Fabi Ramesh, a girl of Peko with you. One no casa crank to Krawamwa. It's in me about one from Pa, no one can to no man and Wasi. Nanya we kwa papa no me da so wo me so me da say hello oh it's for so drum no mpacho hello me da fu din baby afrefi idiani ko me telefo wadansi o la du biase okay ba kwa bla etiu me mo ha so the American said me nua pa no and am telefo di kaka but na mi tia so na makoma kura ya me ya o papa no nti se bibi kwa ni e wo se onu papa mo munya kita wo papa ebi kwa se wo kasa te se dia se wonya 23 years guy bi na onu ne kasa ni abara wonya abotre enko police na ne kana police so dia hey ya fantu ya kwa self my crowd yes o dia so hello me da fu din baby afrefi black and tafuni na black junction yo kana road no naima my two me home for my partner there my two me home for that because we share the other one you share one to home for and I only know one at the cool so na naima nyamia ni no krese yen kan no krese down for yen say down for agro ababa we ya dia wote ho awo ye e she bufu shinsi apapa duro awa betena so wano tabe se konfo yele ye ka bibia wano dendende ha enka wana assembly this time pa enka papa na assembly she obi enti maba wano niemo ye no se mo bedru sikesire mu kura no se maye mfomso mpo anka se bo plem ho ase na ka itimi ka bi mamo so mo bedru afi na mo toto papa so naima we hear ka satere mo ka santere no Mate medase enche bia na eye no miensa no abo but birthday way eko ediama eye medofo ebi Isaac appear ene eye na woda is a very special day e we share no happy birthday yakopon onhura no na onye ne kese pa ye friend no big brother sana ya na ye ta friend no enti ene eye wa woda ye gina kwanya so na ya wish you happy birthday no miensa bo na we hu ye wa adum TV na chese ya besom mosompa yakopon ye ya dom no de nkwache ye ne ampa so de beche ye chena se medu bopa donko ho atena TV ne ho ye besa bani abesom mo hwa ho ye babia nam bia in everything you do be vigilant and wise meeting eje Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia maje so na mache wade damasipi ne mobre ya modene yen atena abesi sabre ye beto aso kakra e wa ha ansani asori so jumedi edi ho no eto aso mame nsan fa bi enso so e wa homa no so hello papa bie me dan fo papa bie
Udi baby afrefi. Sika wona kromo isira 104.5 be mamu ni adwuma. Yeah, Jose adwuma da se. Adamfo. Oh, mo ya aboafo papa. Na kakra me kan se mini aba e wo se papa no kura bisa no se o kan se o police lie wo sa no kan so o ba ho. Wo se o ti sta no e ne ka ho. Oh, ana adi bu wo so a nka so o te ahaman yo. Oh, any emerantia say be one afọ so bobo da mo na na mo bebrebe. Etu face ahaba betimi anka krum boys yo boys pa afọ so tramo ni wi board da mo isanka ahaba betimi ho anka woni nyina anya yare so. Nyina abutia ma papa no wai. Ni wanyini na dono sani ado ma me no bye. Okay, may that say hello. We wa fazi. Afei. We wa fazi. Wa fei. Azu je kan waje. E ka on so pa. Ah, no pa se aposi apoku ya. Jaile opuni. Ah, wa me ka mo fuli atante achima ogo. Ah, Mr. Boat, we be obi me tiar one so for bright. Amsterdam. Me show munya. Na, mo ba se. Yakra wo for me kan se. Awo ba wa no. Se wo mu ade a, onko school onko fi ade. Adibu. Ni kasa nya ah o papa da bia wodzi ni kasa wo kasa ama manse nyina ati so video de duma ya kwa mo akragro yetombu o ma Japan no do waje ma meja amazing go market buto ko black ko timi cha baby obi a ono yira o papa jua makrao. Okay, mama for me last two calls. Hello. Hello. Baby, I don't know the do kunkun. Hello. Me don't play, yankwa. I should take and come back to grab. Mama thinking because it's every brand. And come super. That's what I want the jewelry. Which I have about parties to out. I play one money to my partner for profit. Oh, fire, papa. Say, somebody right until no put it spaghetti. I bet you mean and also because the whole very nice. But the cast do I want a big mama catch. I don't know what I did in there when baby and his village. Go to work and let us get the other catcher apart. Said the education snarky. It's been on my phone, you should never work here. What my parents don't say that in blood cancer, I don't want to be cheap. Because I'm not going to go out at the head of the normal. Someone to report and let them move the months. Won't you know what I when I'm reading about? Okay, say baby, I wanted the crowd before my last caller. Hello. Hello. Udi baby of Refi. Who broke on from Mr. Dove, mommy? Oh, Papa Yanko. Mommy for back when shame. Hello. Hello. Me da futi baby of Refi. Okay, and then say yeah, Udin baby of Refi na magister kun na chese sa na eko. Mama resmit me akenka YouTube comments no kakran so dia mawa. Kusi Jones was it one ya na ewo YouTube na wo hwe ye pa. Simply D4. Was it ya wo ka say we bibi papa. O papa na one ne kasasa no. Juliana Abe I say we a Down syndrome. A betimi aye autism. Na chese ekobasa ya na a hard journey. 1 minute. Yamfa passion, emotions. I am share. Put yourself in my shoes. Back time wa uba. Na baba ko penintin woni ahoto upie kwa na wonso guje. Mama. Mama na sabede ye mawreho. Oh, me sa komechi se feeling kola bremu barbra wa bre. Ena on se nkwala no motisa no timi bi woni mu ya sawo ani miniani nenso wo hwe akwala na on se obi frɛ wo se no kora no hoden enti ade na woni mu na edi ni nyama oyɛ sa ade no wo ka no mfa ho nkyɛw ena huro kora ade wo obi akra mpehuro hwe na me maame wo ba bi sa ho wonde wo kɔbo nkrɔfo mma ti de bia na me maame patantokwa oh wo ho abete se ko bu obi ubetisi kwakwa buobi satam yesu na nkola aka wo no ubu nse nti wo ya na fe wo ye nkola aka no de abepata wo ba no okay nti wo hwese de wote no a hwese wo ebi kwa wo kana kakra bi obeka wo
Em se sa no ma no so ka ho no mo so ye na adwin so mbebro no. Enti na me bisa ma me ne se woni nua ba ma bi ate ba bi. Wen ka woni ba ma bi te boase anase kofo dua na ba bi na ka wo de na ma no. Na se boase so ko na obi ko ka se o ye timelele na o ka no mbebo no. Ye wo area bi a ye mfa akwala se ntina. Okay. Oh, ye wo area bi a ye mfa akwala bi se ye ntina. Okay. Enti wo fi se nyame ado na ne bra bi ti banglo ba bi. Ena ko woni no wa fiti chakra wo fie. Ama no wo kire na de a. Obesisa area na wote ne ka ho. Okay. Wo de hwe wo ntafo for ba akokotena inshaye so. Na for ba akokotena mozongo. Obehu the difference. Obehu difference. Okay. So okay. Sana wo say Joe. Your friends come back and say big mama uncle. Say so I medro. The card in the share inside on your way. Uncle. I'm in time of a chicky or bocanchi. Yeah. My bush opinion no. Of a pan. Naima. A collar bit to say Abema wet a bit half from mum. Yeah. A brochanko, a special child. Sanko for 1 year, who didn't go school say emfa. Also, my Americans say, my name is also Adumache DB. Adumache do one is so called the double. Bibia say, and only Adumache. Now, I did back when I say, Nipa be a mutisi and one said, my America, Omia caring. Yeah. I said, there be a 1 inch. Now, a boy here only more high. Oh. And Tamami was seen if you papa been auto friends or found. Kakolawi, Kumpie. Bibia will feel. Naniche, oh, feel. Can now for be crying frab on Timberba and in a bit agro. Yeah. Now, boy, here, singing room Colansia. Mo. They are now. Would you so my churu sad and me a yam of buffu say? But they are hardly Sebia, Modoso, Nebia Muna, Madano, Soriana, Johnson, not Bibi do. Oh, and no couldn't sound that. I didn't ban a John Bibi Cono Macaon. Natural, dear Mamma Pecora. A buff. Say about. They are only problem. But who say yes, I need crabana sound in the Gigi as I know afraid. Who say, oh, sorry, I could that. Who say, Miss, I would my dear me. Yen and I had done as a commodore, I wouldn't see. Nothing, no, no, fear. I had throat. Not maybe I am. Ah, say, when you are not, I am born. I am born. Let's see a poem. Young now, I say, the woman said, Miss said, you can't. On your colony fear. Yeah, you're too free. I got an acronym. Sometimes your ma never be a veteran. Never be any now. Ubenya down with frequent and a hope. Maybe I'm telling my mom to me, you're missing my mama, that, Madame residential. I have baby. What it's a color had year quiet. And a baby so about what an hour and Mister when you're calling free. Okay. No, mamma, no, sir. Yes, sir. We're free one, we're two free one. Okay. Mr. Enough or my colony, how many parents? Yes, what 2 years Sabadago you. Oh, sir, Nasa, I Frantone, I said, on Chum, when young Passasso number 2 by Bissana. You be no then, son, obey me a booby. Okay, now to me the second shen, we auto blantam and over dog. Bassa, or the no quite there when you cast a crowd for Kama. Okay, am I here fancy, uncle? Your Macana, they make us a special children, so more because of a more reality. I want DB and your media domo. Yeah, for self protection. Yeah, because who the one who pruno now arousing your maybe. Say, Oyinsu. I saw one ring, yeah. Oh, right, soft. I am born. I big mama now. I had Uncle you. I am born. Your mother, Papa, where you have. I was here for Yapon. You so by the you can't time. I don't run him. I was here for them. I say, Party, my dad, modern Atina. Makacho say women's empowerment wave. Yoguswa and they meeting 5. I will be called Mr. Wada. WhatsApp me bo hi or WhatsApp 0200 289980 0200 289980. Udi obo hi you do beka ho ene ye Zoom meeting no 5 o'clock sharp.
na yeshia yedomasi pi no madaje mu bundles a modene atena besi samre yedomu pa chena nso erade de nkwa beche yebesa ba besom so mpa medi ede Ohemaa Benewaa from Ohemaa bi a meje so na mache wade aka adwaton de no kakra nti yentim free mu ansana yakokra na ade na ntemu star bi a aba foforo no ana